Duo, Lenmo, en Gomarswan, she will be spelling bine met Nagay Walarch, Kosai Belching, Kulo Oxygen God, Tamil Trescal like a background on it, let the go up to Kunproyo, in Rala from in Pine met Lot Nagay. The Indigo, we met Nagay Waka Belching, well lang oratory lashing, Trescal, in Coxagan God, Fung Shimasom, Takanaka Belching at Intergakulap, Interganaka Luti Shima. Taga ke puklal Asia, may pala Asia, sapta si fosingaw ni galong si. Aro, inan ke proy lasho, wana ka dakal mi pel na kay wange, o iya si may nakadinash kya nge, proy singe, makadeta ka faka kay nash ke proy lan met na kayo. Fin sakla lapin man na kayo wama, yakfasya nge pa, ingkat, pasampram, true casting, kosa online ministry lo also. Nagadeta ka liit na, wala yok pel, kot kay siye, nagal tres kal ngape. Nakemasi pang observation ching. Kot na napoy kanin tol la pen, nakeproy, riti kaslan got. Katina ko lang nakekalan sapsing. Arshi bagosta, diak nga kengam tage, lutlut, Papal Institute of Los Angeles. Akalimima, inan arsh, o yeshim taga observation, interpretation, application, edification. Wana in bano yeshim ay inako kat laga din taga fakit kaslan kat kaya sum lutlut Bible. Observation change will take at least minimum 7 weeks. Na ke kusana ministry daga akate ye force pel na kat na pay ka dinako la pel na kayo. Nakader taga na siye mainan daga get observation fishing pa paroy. Na read. Example, kada ka samram kinai siya sapta si fos singaw ni galong si. Kat proy read pangai observation sing. Kat read. Ingin na kaya ka na ke o yesima kat connect na ina ka inflock na ke original language na ko siya. Kat read mo ka na kat type as we go. When broilers na inan pa kaya broiler na kayo mo pa. Kadin digitalize siya original language, lang mata siya. Kadin mass produce. Project na lalap siya mga. Tamil orator siya ngayon like fashion week lime ko siya nagkaon ko mga. When pangipel siya ma, ikek na siya kadin som na original language, lang mata siya. Takadin takali observation pero may key words capacity ngan. May from kunya ngan. Keywords ngan kapag forget na sentence na passage ko ngan na the rest of the immediate passage ke puklalay siya ko. May Aisha le relate forget na may pala siya ngan. Na may pala ngan kayo wala lay siya kapag forget na payapalo. It takes a lot of time. Katsa na siyang observation. Katsa na siyang nag-interpretation. Na if yung katli, kata malu mayok ke observation siya nga tamil tres ka nang samantal na historical context, literary context siya nga malu siya pang history. Kung sumni, kata siyang kil ay siya. History, siya sumos na, may sikyak pungan pel siya nga. Siya audience nga. Audience nga kapas ka na rin ka. Mekatil from oyan na fun na make sure even in that time period. Kadayan sukat lamangan. Nakataga na literary context na genre, form for gash or maganya. May pala pa de from kanya.
Having got some na arpe narrative, our story ke Old Testament, arpe masap law. Now kanin forman kadin taga put in perspective, kaya taga observe mga yok na paespe. Chat na arsike masimita bangan. Manifo kada arsike 2025. Kadin an flok na nike pelalay siya kadin kalim ke. Contextually, historically, literary, contextually kadin kapas na ke masima kadil sa Asialan smos na nasin make biblical audience. Kataga pa na papa na inorik na ke New Testament. New Testament na art genre, art form siya yung makinyak ke New Testament. Pa gospel. Pa act. Letter, epistles. Na revelation. Kadali the kanin form, kanin language nga taga na kadin na lamang. So, kadin taga akate ay siya sapta si for single nigga longol siya will need prayers. Take time. Mata we alu siya lamarata keng alutut po ya. Pasta alikos. Pasta siya ng Luti. Wiki course dat yang nansit ba siyang prepare. El observe. Contextually observe. Mana kayo din passage sukungan. El somnike biblical times. Di na may na simla. In other words, katir taga usik preconceived notions na gemalan God. Kataga siya katlin kes na siya katin saman malala na may katfata ka nag-interpretation. Tukun interpretation kadin na kan apply na ke mode malasha in May in 85. So in a very upfront observation, interpretation, application na edification chenge katsuna aleta ka katchat na sam in ars makunesh our formula na kading take kading kunay na pa na meshing nangay fakin ke proy large na mali mo katinara mashing aro meshikya kadisla section aklu ke mana yok chima kadilaki na metlas ko siya evingom loing na papa na kadara na ke sermon lashmang Tikain sali ka mashing salaklaki. Tikain element siya bata ka usiya kalam siya siya cut the Holy Spirit. It pa reveal mana siya. Na me chisel promise keep siya bang. Do not live so may kumsum digen chusilim na ikaw mismo sang siya. May sang siya ba cut the Holy Spirit. Na pakat taga inan ka proy larsala. Lipan na samsam, treska na samsam, ngan kat may nan samsam. If hindi ngan kat, we better sit down. Manifol na malan may. Nara, katari kaya nga taga sipem tatay pi mangam, tab proy rit kaya mangam. May kekta pa kata taga, wishe. Kasi pang mga raw, wanan sakta na sakta bel. That's the point. Nangali na kaya oye si mataga sikya kataga uship me. Siete sunga saptan me ko first long told you weekly me ko up to 6. We're on the 6th week in. Malan from observation, textual observation, interpretation, application, edification jinga. Katina ara wanan kadin mo mana scripture mo mana lapsi. Section akli obat from kinga. Pa all of all thing. Pangat show kaya we main translation lan catching this nga. We translation lo magnyat na ke me lang sa siya. And New Revised Standard Version, Good News Bible, also known as Today's English Version. Pangan version lo or makanya keling sa siya matagal ken 1992 na ke 2002. Na ifing ali maya kos mga fact. Litiyak nga ke Bible study payolata na kumne
katina kataga oro textual observation o kataga naga translation na yok si mataga ke 1990 na ke 2002 na katsum niki kadeshna katina li interpretation katina li la mekal me oro kataga oro mga tatina patatyang naga makatila tar inan ke proy lasha mana yok si bang Allah mo arsh shestar na kay wa kada continue to pray kading kalam gela lamnuk nuk sing our section told you get the most holy of holy place na outer court she lamnuk nuk sing an papa na Solomon marela na get temple kato si Jerusalem a section told you back temple la sur babel la tukun show si mautaklelos na Babylon ngan temple si penal sur babel man pa taka ke pelalera ta el renovate yerela alla yo pachi shel daga na ke na pole daga fa magat pa temple missing our section told you get meshing on spirit soul and body spirit chingan pa mi siya ke karta na vida na spirit chingan pa ragat me apex in the image of God. God pa yok siya make a creation lang God. Nakat-relate na siya lefo, maka-spirit siya. Iptoli para lang mo ito, temple siya. Pangako kan God. In mirroring. Mas-masing ka siya. Temple siya man. From eternity past, eternity future. Aspet temple luay taga ke, siya taga ke 7 years of tribulation siya. Pelsi ka rapture yak 7 years of tribulation siya maternity liye. Siya ki, taga ikek ke, me fakyak limekos. Sumna ke, fakyak singalal kos. May sikyak between those 7 years, pasim le, ke saptal mekos, ke saptal singalal kos singalya ke fakyak. E aspet temple ke time period siya. Now, tikun 7 years of tribulation and second coming, Jesus the guy established 1,000 year millennium kingdom singan na. Iarpe temple siya 1,000 year millennium kingdom singan maya. Paita kina sila sigal kaya sigal sa pangaw nagkangaliko. Section told you pa. Kadin niya na akwa kimang urun God. Mtek na ye lomnuk nukem. Mtek na Mount Sinai. How you approach God, significance ng lomnuk temple siya pa me, presence ng God. Nang akong pa temple mo siya nga, God ilas fin fella siya nga makime, keep cut the Holy Spirit. Na cut the Holy Spirit pa, pwengkat kataga textual observation. Now even we are being led by cut the Holy Spirit in our observation last night, ewan na siya may left out. Agat esta section na lapsi. Patagal ke translation sa siya. Na having got some like original language lang mit ko siya na get lang mata siya na our section told you ke. Na siya na time period may nan ke proilan mit ko siya ngin ang pa 1852 to 1902 siya lang original language lanen ko siya. Pangan masih makuta ka kaya ngan ka. Mata ka, orek wood, taka na ke 1982 na ke 2002 product siya kata ka. Tali ka lape, ya si luma sumla. Tanasat na aspen na mistake ni mising. Mesing Pafak ya ke kaslan gata. Luto mo dito li fashingan ko singa likos. Bible na kaya wauta ka kaya me, ngon lan gata. Masamashla. All scripture is given by inspiration of God. Bible na kayo wauta ka ngon man God. Ngon man God pa, or kat observe, ngon man God pa, uskat ka din fa ka kasla. If in wangan, we cannot do it. So, observation, interpretation, application, edification siya would take time. Kung di ka rush, sang program man fair line mo, this is how you relate to God.
Kumtaka broy, observe, broy, observe. Nikan ay kekla. Kaslan God. You cannot use any system of this world. Integrala, usot kalim. Na me lutlut chima ngawi fanafula ke ya chikata sumla. Kung di ka makin any whatever computer advanced technology into ka kung taipi pueblo man kung makin mo, you need to be prayerfully proy na ikat la kung simus biblically sound doctrines ma inananusin na sin mo ito. Nasigyan nun ko, if you got nta formula ngan tana ewan tafong lagi malasya. First of all, ngon papain kat. Namitlas ko siya, nan ka proy lasya. Shit is going to happen me or first of all told you akalam yang. Ke original language lasya. Ke original Bible nata siya akalam yang. Katlan misle. Lensi fen ak matalye ko sin man na kayo karangan ng nganuos nan kawos manuos. Lain siya ma taka tukun original language isla nan kawos. Inan ke proy lasya pe. Soul je bij dakling. Furnishing do du ge olio fully bij dakling. Chako to kadin to kanaus la malan ka to. Tanapang Satan. Pangif or malal Satan. Akong mati Satan. Satan is cunning. It can steal, kill, and destroy him again. Pashekat winigati kanauskat. Steal, kill, and destroy. Achisha yudagain me modigatla. Genesis 3:15. Akaya choosing and tako. Tako nani yatausin luosom na. Chisha yel fukulya. Inchifel. Katangya klamo unja makatashkin. Ingen agataga na in faithfully is mo mapatpatching. Full laulia klalalfung. E patakat na ke bang katels balay siya len fat na sintilik natin. Siya tres kalataga ushe history na kaya. We literary context of first sinigasing first year. Inu siya background na kaya nangataga na first by first year. Why nakatarain pa na kayo? Inoy lang silang God. Nasid ba na, kusli la, ngay samram, kata pala automatically cut off. We be might tiga. Now, bear with me. Ano yung siya pang na, me, team sa kumtakaring computer tiga, de la me. So anyway, kata ka nagka-proyo, Inchi ba na akay siya in fact kulomanlap na singkat kaya inchi ba usi pelche ka din taga ako lang long cash mo like ke pelche may cash lang magana pa kay naksashi yikat ak matal yikat nataga ke original language lasho Bible jima taga metigi masingin nang kat kulomanlap Papagat tarla na gemana kayo. Kat kuno malap kaya. Pelje kum si baw siya kadingat na siya kaksagin ko. Kat kuno malap kaya. Maulas kay siya. Yok sige na kayo. La kat mat kulo. O kum lang siya kat. Kum nanapnas na siya. Kumakalam mi kaya. Urip malom. Makalam kaya wala na Jesus Christ. Finchak siya. Siya din ay accident siya mo kung na lang siya forgive us before metigi man ang malang ka siya fell. Arsing kanikin mo so good ka tar. Kung omniscient,
kumita managayo, kum omnipotence, kum kaligi managayo, kum omnipresent, kum mashin nagayo. Kat kulong malap ke define proficiency mataka when pange in and lash kashi. Kadinchi base used to get on God. At Jesus Christ Mukaina, Pakan Rela connection chimang. El Pataka Lord of the Shepherd, El Pa perfect lamb. When a kafai kosmakalim keliftikas no told. Why pen the 10 Commandments? In full one 10 Commandment, Elohim Temalkan la Line Shepherd, Inak Matali. Katakan again New Testament that Jesus Shifenal the guy, but Lord of the Shepherd. El Barella connection chimagat look vertically na shumingin in kaksakin ko. Agatin ngayon horizontally na sin matlash. Kamat na gawafin fella la kumlang siya. Jesus ilan yung full one. Cross so kung Jesus daga ke lang siya kawal. Naralala ka din liye. Tafong na yo. Mataga ke bella lai siya na ke molash mishingin na ke oya na ke matayang lom. Kadin kalim ke la umtaka na pay. Kadin full aulia kolal fung yung molin Suwoswos. Kadin flot na room ke pelching. Jesus magana paganak Suwos siya. Aknas na siya. Napapagat ko lang malap ke oya mamikas na ke crown line ministry in the go envision masima itaka. Nasin oratory si last nga. Ako lang nakita lang name ni medpat. Papa inoy na pel na kayo. Ashram nen makininak fakat lang kalang lum. Nasin mat na kayo. Pel lalay siya kat li ay siya. Charmay ay siya. Katli na kebel lang mat ko siya na. Triskal check pa kumart makin. Kat kalam na pay kaya. Masyala lang kit nila. Kasi ben bakit nyok lom kum. Lokanol man nag-cleanse up siya ngayon. Makinyakat na kayo. Saan polo kaya siya na siya. Landa ka foundation makatukaw pa Genesis ni Revelation in the presence, guidance, leadership of God the Holy Spirit. Pagkadali kaksakin kong kapal siya ngayon. Bakit na yok lom, yok na sinmat na kayo. Kumaki ministry siya nga na siya. In focus na kimatlas ko siya kapal siya. Kapal siya nga de proy kimatlas ko siya na kayo. We proy lang mat na kayo ma. Kat nga siya na kapal siya. Kat proy kaksakin kong metal wangan na pa'y matafong na kimasin. Kumtakan mo di katla. Siya tan na taga akfos siya. Inu siya doubt. Inu siya mo makikiyap. Kat proy itala market fact nga matako yurum. When bang machima proy nga machima kemit finan ko siya. Okay, siya ben pakat na nyoklom. Na shish. Na shell. Kung may kalala, morat makin. Machima kemit ko siya. Proy kaksakin kum kebal siya. Kapag ko lang malap. Kat proy ke matlas ko siya na gawa kebal siya. Lalal fungin na pa'y la. Wangan na pa'y maupay yurum. La oya makatorela. Katli na ke timetable luo na ke istulan mat ko siya nga. Siya fon, siya sa fasta sakta. Flok siya nga, wala na kumakalam niya kam daw again, week siya nga fasya. Katin flok awliya. Put our faith in Jesus. Metigi patla. Kat proy tayo pangay. Ak frisha siya na kayo, amda ke mat kullash. Mat kullash ke church na kayo. Tagan kalam ke la tafong na fagasi. Kung bakit din yoklong. Pai taga ke. Kasmolong taga ke saptay si mit ka siya. Inakas makinyigat ke. Long suffering mo. Kelong pa mat na kawain mo. Naragat kaksakin kong. Proy pa ke government leaders lahat na kayo wafinan ko siya kipelchi. Yok pa nage lelat town municipal. Kelo siya hakmasay mit kullalos kipelchi. Ngon nomin muelalos. Ngon nomin mat na kayo, council na kayo, finan dila.
mayor lars get down on lilla show dan gelos na kayo dan Suwoswos painus metlas elos indiki paulos ke kasmol lom sa taga original language apagat kulang malap long broilers na manas kat proy metlas lilla tawlosin lalal fungin na paela akwa na fon na shikya ke sholom yok ligi na kayo oya may na kan liye kom ke taga ke wan na tum el pa falat tigi mana kayo el pa na kan ngat na met tigi mana kayo kat kulang mala kat proy pe ke metlas na kayo wasan ta shainen kushay ke pelching kamet na kayo wafinen kushay Akes makin kan na ke magumikas na shishke kushan na ministry na ke maslash kalim na pa ke tamlil trishka argat pro ke mat manaslash kayo si bak kayo kat papa akes makin la kat pa temple nan god yurum wangan maupe kumpa master of healer kat kulo malap na siyo akayo kat Papa taga din akustin ito la managay wama katarik makin insang akyokye ko akaye manushing pa temple kating de patachang na ke oye may taga kanaus temple singe kating at lali makum akyatari ke Daniel sapta si Vashingan Lu Daniel kawak tolulos ilos mungo ora manakay wai nakin siya kum ora talal kang win shore askalena when pangakatsin kum kat wala kum kat aska kum sharon mumlena in what kayo wana katige matal Jesus Christ kel mulyak Kelenactol, ke transfiguration. Pange fin shak kaul si mak lalal fun na ke washke. Glory si pakat san. Wolen. Aga chui kak sigin gumpap. Tebe molgan na in proy ke show las na ke wamam ta ke asulalos. Pelin yok sha ke pelching ke je pen mat show klelas ma waninla. Kat proy silpia papa na mana sak ke kat kating kalam kela yurum wangan mi siya kung promise na sulos na gawa siya lalifin fatya mi siya fa small mapat kaksya klasin wi so na rum ke pel singa kaksya kin kumedal la wangan na pa kat wana kum kat mul si fanalas kat la libre mai si ke shake up pap kat kulo malla yok tigin na kayo wana kshal na mi siya kalam mi ako lang na kita kalam lim ara pel singa kat proy sipa na proy ke mitlas kusain na kayo maset nam takit kikiep ka kapur na ke matawas ka makuluk fin fellowship when na mit cleanse up lulong na takit kusain lan ministry kaya pa yak lagat ingin na kat kulang malap na siyong papa ara kat proy ke mitlas na kayo hindi ka ligi makikiep siya hindi ka for lao liak lalal fung is Jesus Christ ke One of all lakal Miguel Today is the day of salvation. Aga true kaksakin kum papa ke mana kayo. Kulang malap ke kof ni mesh may mongash. Kulang malap ke shawlash. Yok ti ginagawa the body of Christ. New family in Christ. Kat kulang malap ke nin matalash. Kat kulang malap ke oret malash. Mana kayo wang kadin stewardy according to your will na ke Akyokien toko siya nung fin fellowship. Tabagat sumalap kaksakin kung kemana kayo. And when up na kayo. In shares, aspeke, mitlas mitpuyas finan punglap makal ponpe, chuk, yep, Palau, Mashel, Pacific Region large. Akin siwaya los, wana ko makin siwaya ka tingin, nakikas mo lum makadataga ako lang long. Inakes mo kinigat nagka-flock ng lim.
fellowship wana chije lakalamia ungodly loss. Okay, she been back in yok lom, komushe church lom, in fact, mol kun kalim sing. Argat proy beke fellowship papa. Met na kay wala. When na tisar lom matagoke. Luo Peter sa patong fasya. Kung tinapatin follow. Kung mateng len. Tamat na kay wine for laulia kepelching. Ak frashin shares na gawa papatin follow. Syukum kepelching. Kat kulo kaksing kum gemana gawa papa. Proy. Kainin chisya simit lang ongas. Amen. Amen. Kat kulo malap. Pelchinge. Kadaw siya la orator siya lasinge. Nentaka. Wala siyang communication la. Siyang communication na tagalgiye historical literary context na gimadlito to. Agat fa-fast na bit. Kamal-tres kal namnas. Yes, kalpangan. Tres nga mo mute. Kala pange. Kaksin gat ke mulas ke wa. An we go in kaksin gat kel dam lipan ke. Taga igesta taga ni las misingi ya. Awi an naklas ke gas. By she was son God and again revelation she be ma ida kyang na sel. Sin God ke si destoni ga saptal me go fastong dolungan. Mana yok si bange gat met lalfungi. Kadin ga naksuwasela. Mayen si section ke Bible lang ka ke temple singe kadin dala article of furniture it koske temple na ke kadesta si section nge kanman ba tolusin article of furniture nge kadesta liki na panengara pangan in the coin wita we supon from lala makusha online ministry to ka ke apa katakain paila kalemia the car orela Luti lasha na tamalipan ke metiga taka alakashiya pain kain usi me kasi me pointers kasi cash ngan kain orek makin benake mamakat matayang na kaya mga ma me papenailos orek makin ke mega churches ka ke lutut papal milos ashkenge para taka shanam ke observation na ke kadin literary context na dila makachamram kenge kapas na ke ulayang mata na siya papuksim singe tisim singe ta ka ke na chamram gun na ke fuka interpretation la sha ge ka ta ka ta ye mange kat langas na ke mange ka tara na ke ngat la sha ka na ke ngat lan ka ta in the lens of God ka na ke mga kumot ko apa bensi mga kum ta ka na ke applicationan kate urek makin fukia makachamram kenge in kasha kat ke mulasha in kansan kasha matwiya sha fukape narangale sa saken engan kun tagalal daw lipana maikek na silinge elta na ikek na sin met sefin orala mo pange fortelao katapeleta desire lakoma eleta na naklakoma kata ka shamram ke buksing maika ke victoria anay courtroom si katapa pa met law singe ailpe pa met nanan ka singe mga nan yurukum ka din nan ka na ke due diligence ke Luti lasha na ke oyen kalan sa plasha mana kayo mga orek makaninil na kayo apa nangan kapain ko is mataga uchak pedari ke pel singe Lambel Phyllis Larson Confinar Reno ngan pain ko msiyawan kain ko mashuyan Wayang ba machiwiyash nga Lambert Jackson akum as kona ka ilo away man pain kumpe kula malap ka asluman away pedam da genye from Georgia Columbus Georgia man pain ko sa kayo mas pe ke backgroundan ka may fata ka in wikat pe ke lutlut lasha ki katta ka induti ke kastan ka tange kadinale mindful la kat papa da masin ka shao el pa fact check ya goma na panangara kita ka lasha kadin kain
alena orek makun makastan gada akademia inchena naklasha. Nara bange fosi madam li panel de gasham from ke nasish nga kumin di na ke section dolungan manitakle section si masam from kun soungan. Nara confineta na ke ma me paipola ad askea. Ene na ke section doluge paipola nge bangen ma fosingan from ke spirit soul body soul chingan itakle. Na parang afak lale mana yok shipe si paidak lengan ana kita mo liban ito akademia na panang arang ako minetala itakle tepas kong tepain prets ko malof singa luan genge golden stick Jesus palam lan fela na altar of incense singan panagi in may keng mange kata pange mam dekata pange mama itak laliki section aklu si ke temple lang siya nga ko mefin me met faka ki kasten gada by now mama wiki gash magataka sham kuna it should already make you start doing what needs to be done ingan aksyo siya klamang men shake molan met nge bagat luti molan met nge pa kadinain me alina karngen me kalmen magat sham genge pange ma ara ngakom alina ana kadin ngaitang ko flower la critical thinking la siya ko fla imagine ma ako ya ke lens lan gata wangen le ana ma kadin conscience singan pa me kat ito mo pape part of the soul si ma personality si ma chamam genge na reasoning na ke inconnect la meshi peke kais katamang nga ko men nang kisensya ken ma katem dana shim ke mo ta ka yaki alu kat ena ka din ispa pa nada siya na liye la mafakek lang align ke scripture lan God panga ka tama siya from kanya ka nara konfinan ka na ke project siya ma esta ma singe matawa ke 2002 nge kumenta aknan ka ke met lash nge yok na met lash ma wilutut wot nge Sinality siya, baka naman kanya memory nga Siya memory, affection, musyenge, ala yok self-centeredness la siya. Anan wangin lepakum dalas na sin kasi. Na pange ma si ma soul jinga taka kitakle in nga kumin liye me yok shipe yan. Namnali pa na taka pagkakata yalala in kain jilbe. Tawo siya po ma singa mayan. Masi mga kumdikan sa fashik. Mana yok shipe si pange. Nga kung finekin matwal kialu we should by now understand this. Kat finti na may pesaya mga kumale pas laki o kat taluti mo da kasenri ki alu lash makantak fashing kasenri school mamang kadin na kadin takorela mama akademiyak ng observation lash ki teksa sisla pel lash na ke nakatakorela interpretation ma efal na ki kaino yang in makat kayo talaga tayo apply for kaya malutut nga kaya kayo may ta for kaya pangashipe yok ma kusha online ministry elda ka may misenge convinsom na kaya alu misenge kunshi kiya ki mange kaya palpaliyak mange kaya polisiya ki mange na panang may da ko flies phone lagi makastan gada ta kayo nakataya na si koma na panang bange ikasa laging ganda taga siyempre kuin mamakadas kaya si mawangin laliki babal nata siya ba bange idak na chiyo valiki kadin sala Jesus di makadash kaya kat finnan kata na mission statements ko lash nga kumina ako lang na kita kalanlay mo nga kumindi sum na kunayak taliksin manager siya ukaya la itu siya kat tena ito la ash sovereign servant si mataga misya kasi bakom ship awon got finsaksing aw yan kitolo na panang pataka na si nga nakalimila aw nung wala ko spagilensiya na fin nga met call siya na ngawrek ma awal kos na siyudad ka liyang siya ula ka piepelak in mutula piepelak
ngan kan pakanek moyen mange ngan sina si example la kemam da lutu do Glasgow college ke kaushi bam sista ke minimum ke classroom aushi metigo nomina ko kumle aushi to ko kumite man kan la mashman yaga na auto lu tar class si bangan example si ka din di na ke kitayan time lash and again nga dang li na ke mama kat konayak pakana kinda ka ultimo eta ke na na fast limit na ke masima me yok pespeng ako mineta ke kada saman pel na ke wangila kinga ka meta ko samsam ke laisia nga ko me siak sikumla aisial met mesi pugi gas el puga ke gas ke papal nata sho nakadin ko nayak pela me saptay gas ke me samsam kunyak ke an na efo ko yok shipe na ke timeline lal aisia ke papal nata sho kadusi masinga mit lime ko singal luo lime ko singal luo ora la tol ngolia kuminto ani na phone na number gas ngen na tol ngolia singan pa pusien pu masim la ke oleng mata na ako shie plus longol shie plus shie rela longol itkos na me ako singan pa gospel ako singe shie singan pa bugin istri fan na ke oleng sa sia pa orekma na buksingan jak na igek nem singe when kata pengit maliek mga kumra ke lala komo ay pe ke klans up la komo insang nage accounts ke books na aspe pugin mo si magadakut ka dinaske na longol siye singan layata longol siye ma aske uleng sasya na books sa flashingan ba fakya revelation na katasha ke final section ke uleng mata singa kadin ka narela preview singa na ka fast na met ke fwasi vale na do. So, final section sige Old Testament na bange. Lime kos plus singa luo singa puk singa lit kos papugin balo. Isaiah, Jeremiah, Yoksha, Ezekiel, Daniel papuk lime kos singa na kepugin balo faleta. Na masinga lo de la kel tu singa rol damle lipa na panage elusi panage timeline singa. Inda ka lieke sieto ka sa saptawan kos fasi a matter in yes aksie ang fuko alngeul tukundalik nadal Israel tagaligi fel itcha timeline jibangan magasie to ko sa onkos naraga deta ka samsam kun nakela aisel tako elta ka nakepetsyang naraga tinta fact mo yeit fuko lamgaul metdigi sustalan lem aisel ta ka nakepetsya Nara aisel we met pala falat nge aisel na Jeremiah aisel buksyak longol dolu ke bukon ngolon gos ke pa bolang na Jeremiah longol lu yoksha longol akos aisel longol dolu longol akos Jeremiah yoksha longol mekos Ezekiel longolon kos Daniel longol itkos na pa me singa lu sa fla singan pa bugin pala shiknen masinga lu so inakaliminala bugin pala pa aksya fila uleng matan. Natakate takol malakay si aksya fila bug matan na wangan machud be pala. Kadel te sud sang ikesta na selos na period of silence singan yang fugo singan an nanefa John Baptist il taka woyak mo as misaya siya taka. Para metol taka inchikin dakora ilakshaw nak singonek na siya misaya singan. Nara first met na ke makadashkia bukme ko si met ngan pangafaka na ke penditu kamasap nakat ito na ke Joshua na ke Esther papugin siyam matan na taga tako katli na ke Soap Sam Soka si Ecclesiastes Sonal Solomon napakat taga na ke me pugin palama asngi ke si Samuel saptaya fasyan kumeliyak pe kalmen kasingi prophet Nara kung finake som na keta na masima delma me te kalme mo kaya ba beforehand ana inusie meaning she in the sang penake in place of
Nakikacham in place of profit na kumeli oyesi makumkanigi suta saptai kurfasi kadel vak na sil Moses mo el iselen Aaron dan na prophet sila in sham na sil Pharaoh pangan kalmen vak sila in place of sing nara bugin palangan Asia eldaka mali Bang sila ngen fataka ki saptak on go shingen. Nara eltaka qualification lan pa eltaka main katil bangan takate pangel isikyakle alal pail arakisin siyak siya elfak mo ilala na fokfokle. Siya sa payaklen fakik mangaya. Calling singi fataka ki Asia on go fossi. Na pangan matawag yan central message ki ICL. Sham lendi na ki ilte lima kay na isus na lan lay masya katito ki o sham lalay siya inget la pelila when singile mo suffering servants ko ilan na lam sa kumay mo and waki na lam sa kumay ko may hindi ilta ka pe ki revelation it ko shingalit ko o epe revelation ako first lu Nara ke structure siya ki ay siya sapta siya ni kitol ngulya ito ka sham na ke judgment na finansyuda na sapta siya pa ito ka msingya Nara ito ka na ke sapta ka siya yung nangal na ke ongulon ko siya matamalipan lang siya esma kanya kum kaya pa lafa ke o ye makulukat papa na yok ke comfort na nakmanasipang Napanangara usin na si kum kadinitola. Lafa kaya kat papatamas iltapan finning akong patatyang kanoye fa kaya iltapan nga kumin kain esmakle. Nara taka na si kum kadin fast na met ki mga taka naki malutut misingi kada taka tano ay siya saptasi niki singeul kada lita na nash papasi ma sham na sintalik na likiki. Pa mtawakin da ka ikesta na sishki. Nara main idea si mga dali ki first si fala na ki ya mga kumali la katpape ilan na len pang untalik na tal nga ki nunan ka naki courtship. Atalik na tal nga ildal masak talito ki kaat asna o yelalos ma sawa. Mga na dalin ngat taliki malakalim na silos ki masaplal siya kung hindi ki Exodus kung hindi ki Deuteronomy sil nga maita ka na silos nga ka insiwo maita ka na silos nara ana in saman si ki courtship ang kisipin talik natal nga choose nga Israel ki makuluk paspasalos na please nga pa elosin kain forla ilan dalin mole Nakatfinda ka lieta na sapta si fosina ke luo kat papel sham. Tarakta ensi maita ka na siya pa kateta la musingi gyot sham mo kateta na ke masikyak musingi ala na posle social media kainoye masikyak musingi makat kandiye mo Kapen oray lang akong fosyak la menge loeng na kengan kain lupsya ko me isitek lak kengan kain alena kain matake simolin chewo kamoji makat papalago ako na sikum. So naki heavenly court trials yung analen pangon dalik natalo kimatawakin fosimit ni bakla Jerusalem inland lal usaya Chodem, Eas, Esakaya, toko siya akos pa kalimiyak ngen. Na timeline na toko siya nga pa desom kadindiye na kela. Ilos mo ta korek balang Na panang arang ausisi toko siya on gor fossi. Wipe nga fakla ki pelin palol ay siya inusya timeline siya na sikom. Na panang arang fakla kat mo ki fela siya ma arlena afla ki kainin kaspespes. Met maurek maki kain nga yaklalos nage research mo kasoka kita ka. Ilusak kalimila
Metsikan faklakas it kostausin kelensi. Fin banga ekongan faklakas it kostausin tawangan met keep track kemange. Pange mama studies nge academie si studies an ba si Liberman na ke persen met ke fela jenge apkranin shun pilianit kos kalme pa meta kain faklakas lamngal trillion gilensi meta mga sikya kesben makatash ke matalik nadash ke pesem la kenge kangakom multimedia sunan makain urek makunyak in fact ek ma in wali ka factory kinenginga urek makunyan wifi internet cable tv podcast etc kanin mangan katanain kadin walum na ki pusien kasma kakla na fesha tashakta ashtakta si katsona long ki pusien kat tieke insier chifena mange anenta katana tala folla nga kumin lupsha kastan kata na nga kumekain akilin la finde fakek la kastan kata yeneng yenga na awenta na katel ti sham yeneng yenga la ke daily podcast ka sham ke TV nightly news nge ka sham fin inging suko ye ka pakan yeng matul tul ye anain masiman sindalik tin gat nge ba elmislen tashakta Bible nata siya na nalaki may fact kikaslan gata speechlan gata napapuk ay sen matawag ki pangsi inkasao e fela ka dindup siya kikasta ka yurin gat narata ka ki faxing long o kasao o lupse o fela da chofel kas ngakite karngan talik elos tanya na lainya na ke siemet may tayak ma elrela si puklal dari inin matsinga pa Francis Shaver puksilal nge itayak title si ma tekan man ganyak lelang I kalmayan pa elmak God I is there elasin siyeng o na lang He is not silent elten na musle He is there, he is not silent. Buksilal bangay, 1972, Francis Shaver. Ilaka kain in fact, kikasin siya, lal sinasin mo ito. Ilanga, ifa kain nas maaliki na inwangan. Ifa kaas maal, liki na inwangan. Na fact lan, matsingin it ba Shaver, ilakalim yaki kunek lalala, top si fan na mafal ma, ki kat si magat fak mo kat papa kat win kat ngan madal siya sham ay kesta na siya inetala siya ila ona ki kat mol mata ki fela na yok singe na ki universe singe ka fela na fona pas makain ak tanin fungye katke pakumli na ki news ma Sham ke mayun mange sham na ke mama ekat mama aktanin fong ikat ke na kesipin maingen efushes nga kumin mut mo kapangon mo katmaka in fastasha da kadinan ka na ke faxilal shaver nge ke faxilal langan ilange akkalemie ilange fakin gemisle katia sham lankat pausin na naksilash mit. Na premise sila pa laka dila na intiya osh. Ewan na lang tiya sham. Masin nga kami ditafong lekela. Ilash, kadilash. El sham. El sham len na kewa. Na silo siya lalfungi. El sham ke kalal. El rela mana kewa. Creation lala. Pangakum kan liyenge. Siya kakle pasel na siyesh pinganalin. Nara kumkain som na kesam singa liavos siya na keluan fakla. Kasao faka kiwala na langat ay yeneng faka kirikma lan pawal. Len na len ak
ako ito kas fon na fon faklalal met fakagin kalem na sin met na kayo bangan proclamation jinge mate kan liye katun matash sesikya kispen falet eko askalen alal kan mean pa ta malal siya kufla na inliye yak mayar na kalen ki me mata yen fella me matan yen fella me the aklin yakki maurekle ao kama pat le eto ilmo kayo nakat dahil tiya kayo tapu so masima Rome sapta si fastungul to ka nakaliming pakanten maurekle mga kum liye teta ki kalmiya aspe mga kum te kain liye kemtash siya mataka ki creation lala pangish pesir vak ma shipin falet ko askale na lalmit metlal polil vakke Rome sapta si fastungul fast met kadil kaskas arila na kalem kingon metal kimet pala na masingan tako in kain akkonyak lagi buksima vak mamadi pru sapta si fasi katsya kas mit na sin papatamash yun met pala in tafo pespes tiwana si ain oya pespes in tie ona si paingi masira met kimutan fel lan met choose or lakisin ngosh lalos na sin kat ki fino Sinai ki kutungyen pasin kat aktan in fung yalos we na kumli na ki oya si ma ta ka samram kunyak ki met ipru sapta si fasing sibe mama kat papa el kas met na sin met papa tamash met panaki patriarchs yurin met pala in tafo ma bes nakat findi na ki met mal usiurek makin Lucien sham na sintalik natal na pafakla paingi masira met ki matan fellan met choose or lakisin ngoslalosin na sinkat ki fino Sinai ki katoyen pasen kat aktan in fung yalos we ki kadel sham na sil Moses mole nusitalik natal ngena ye subon fino Sinai nakital tako el fak mo elinot mo ton shona tako lentolo metigidal tako Italien tiepe orokate na mama akfokfokelos na pa akalimiyak ngila kilos so medelkan li na ki kainin me oyema dengetang lima kasakirklan kada ikekla na sielos eng palal kusush kainin oyema sikya nara pasenkat ke kasla alekato tasakta masimilo saklinape aktanin fungyelos na para fakpe ke Deuteronomy singalagos rakmo ngafa tulokonak na silo simet palo liki maslon ma lelos wanakom ngafa fulia kaslagin alal ilfa fak na silos ma nakewa siya nga sapkin na sil napaingen matawag in office lan met palo elos may takyang me insang masimit long kikaslan kat in fact kikas matako yorol me kingon in fact kima fact lalos ke speech lalos masumle nasin metlan kata paingi yokshipin makalemiyak ke shamsam na panangara oya si mataka ki malutut singe yok na siske apa talik na din kat fakya ke losin long akuye makastan kata takana yorolosin kainta ikesta na siya losa mayen kishipin likiki lalosa na panangara tang elosin kain taka elosin kain esmakle in kain dielatal enina in folok na yurin kat in milos te patatyang nakikain oye upesyaye
katawo yeu pe masikyak pe na sindalikat na dinkat nge kadita ke en Sodom Gomorrah pangen kata mama intaka pe nusina sish petsia sima dalik na nge evin ematana ke malosashkia de sam oyesima utappelos ne sayan inkain aktak kwe matatapan kat papalan shamsham na silos ya elos finman ka na pero elos patatyang nagi maupeng ang awa pangayan si mga tuwi ke tagalak ke ikastala ka na flying balance yung tamlipan din fast namit ke akatayalala pangawala tagayin pain ko was kalye maasha tamlipan ngan kayan shoot telephone at pelo na yung kulong malap ke akatayana wobo tago ke background chilai siangan ngataga akataya force singaw na galongol siye wana kadakal metai marichingan asia sapta si force singaw na galongol siye narake pelchinga na usi katindaga na riti tugun richingan na praile ke na taga first by first aro pangan amnas fintra course kun die force singaw lakal myanga long caslan chiova course mit lem lan Sodom Lupre masap langat lash kos might komor. Piers ben Pasien Mikishe Lowos Nashik. Chiofalfa Ngakup ke Mikishe Furlan Ship Mogul. A Fatlan Koso Akfatia. And Atiangan Keshan Cow Mugul, Kalam, Kakot Mugul. Ke kostaga in shik me yem mata shashiak mashenge ke powos in long ya in kalkalla nik me chivil wuse makishe lustrongten making shieme shangayak nashi malim sasha len shapat bangun koseni makufna na liye makulu at ni matal. Malim sasha lawos a kafa pakiyaki lawos nganik shanga. Mainge may asyo na shik nga totola in mateng. A gigawos ashila po was nga fatilong po was sisakasha. Oul kuwosle. Agnas na siya kuwos. Sisna makuluklan or malawos ligi yemata. Tari inara makuluk. Lutlut inara wo. Shuk nanan ka siwos. Kashamit kemkatu. Nununkalos siya waninla tumalos. Kaifwe katinmas. Fashion inge lela kadin tagani Asiaki. Chofel fa makuluklo was finne wana masasha efa phosphorus wana snow. Finne sasha wana sasha fok efa wana unen sheep. Was fin long she akos was famu mawo in felching. Ako was fin shangish Tanya na kosfa mongole ke katlas. To oiling chova kaskastari. For kashi di siya aru ekle siya matan koso. Si di siya sisla ke nanan ko Suwos. Ma Suwoswos nanane we ainge akmas. Apangan marit large. And she banakula metigatal nage proya flokon ma akula nage tikun proy singa data ka ushi she beritala for shimit fast na mit nagat tago manash kat proy ke pension papagat long gas mo ya na shi lal mit nom kadin ni
kasrak long kadin dia oh yana kayo mata fung la rung klik na tumeng usina ke molla sa kadin lutut ke kadin de kalmuni oh iya mataga kala mimo ke katia pak den yoklum na shesh kadin offer up our bodies as a living sacrifice tapa kadin makaing sinasyo Mauke Jesus Christ Eldako Misha Pinchaksin Nak manas papa Eshin na siya Jesus Christ makain Pakanolla Aralagat main siya uno siya Kat kulamalap kaksakin kumpay Kamana kawagan ng Jesus matangwas Amen Kat kulamalap kaya Mana wuma Kat palakin fashion na kaya Belgian na kaya Malutut si mindset Bata kakes makanya kat kaya Tafong lang na yok Matrik na tingkat Nga patatyang na kaya Fingat liya na Alilya Fossi na kaya singawin mat Tres kali tagal Ndak samsam kuin nga Kadin liya na kaya Force on course Inu siya Shilpan na Shalay lang kalan kaya Situation matrik na tingkat Nga askang Namnas kan ridi Liki ye niye me Au neke shife Wangan kole Akine Kushen isha Ain Ke popo sasha Shatia Amani Ko kapuri Akuya kewel Namnas kan ridi Kekashing misain ushe Shalna wo ushe na ke Original language lashin Mo na bay Liki ye niye From the soul of the food Skil ye masingen Liki ye niye From the soul of the food Au neke shife Wangin kole From the soul of the food Even unto the earth There is no soundness in it Kausingan soundness yan like original language kausingan ka kapen sa katana ito wisdom language with understanding ke yeniye somne ke inshife wangan soundness in it wangan na background na lai siya na ke issues still on lem na ke 2225 makadash kaya ito na it's all Genesis 3:3 again. Pangar malay siya ito. Ito live ingat ka na ke masilan ka nga spirit lan kat pa ang rosyo. Mol phone siya pa Satan ikikanaos lang. Nashkinan ka from the soul of the food up to the earth there is no soundness. Wangan na pay. Mapay siya. Yan na yok siya. Vinit na state siya ma kadila naman na kayo wo nga ushe mana wo she shedan daga shike kanaus lang ito na kumne pape na ma ina kadin fa mo katash ke mo shenin inin no when if all shike long for I question and I'm reading a man when soundness from the soul nike a man and kinet
pasam from kinyake ame akunet. That's matter of fact, the wounds and bruises and putrefying sores. Mangan sunna on wayakla. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. Original language, kaskusak kalamye, mome, akunet, kusheni shra, inke poposasha, shatia, amani, ka kapuri, ka akuyak kewel. Skili majingan. Wang napay mapay from the sole of the feet, neke Shifean or me kinet mangan rooflanan ye shalchingen. Now that's fin fashion met nage for sheet course. Tana Elia pebang Maton fell singing me desolate. Your country is desolate. Fel Suwoswos-ISAIA. Sidi Suwoswos-ISAIA ke Masih pa nga reading nga lepa kumata. May kang la fel Suwos. May kang la fel Suwos. Your land, stranger devour in it your presence. May kang la fel Suwos ye motowos sikiyak. Pang sham makadel sang na sila siya ay nyakalimila. Kemetlan gat nge the covenant people sumnigi akwaklan gat ke 10 commandments may takyang ngige me Exodus sa palongol nge tan lang si kadimit liang lan siapot karangin matalan lalos nge ilan sumnigi na me there's no soundness, there's none whatsoever. Even got na problem siya mamatlas ko sa nga asking na pagat isla malangad. In other words, katsumniki malangad. Katsumniki sound ne critical thought process siya may nagadinask. How relevant kadindi na ke kinet na ke Senshuka na ke oye ma iket na shish. Manasline mano sing. Nga riti for si kors nga pak mata na pela. Taka na your land stranger devour it in your presence. May siya kang lef fel Suwos yemotowos. Asikiyak la. Masaman masinga wiki made na. If forgot sang mất nga taga ayain mol sung na sa usla tina la falon ma kat moli sang muni kat siven. There's no soundness from the soul. Yenia taga nike it. There's no soundness in these people. There's no critical thought process. Wangen kamen. Wangen kamen. Katsumniki malangkat. Ramatsyang ito ka, orik magan resources makatil sinishish. Popitak yung nasintik na tingkat. At ka riti na, how relevant in 2025. Taka na, katkufnan critically think how to manage stewarding malangad. Nakiakat kufnan usiet thought processing and critical think lakat pa temple langad. Or wangan. Steward yan temple sing. Mana falyangan kat kemus na mga mana falyangan.
Palipanilage mullan niitä. Mä somnikin ahkukan God. Mä tiedän, että maana joksupäisillään katpaan. Elasin tempolchinga, testain funwan tempolchinga. Ara, yes, neke, si fesh, just no soundness in it. When if wangin kastan ka, katsumniki kastan ka, katsumniki kalim. Nakadata lieta na, kadifan na sila siya, dan te usiya may kisyangan, dan flonot, nga, what kya. Kung naman na yapay na kadindi na ke, sam nakong. Kati na ke matan fel so morit makinensjes ngan. Efo megat ko flan inch non la. There's no soundness in it. Efo kumelawing dana mic call. Toko siya kus masam kinyangan luna sil dalbo. Lutin. In other words, mic call nga nusla. Waninla kismen me kat siya matan fel siya That's only got hook on God. And that's got yet na countries in desolate. Ali na pa na ke oya makadin lina ke mo lash mit ko shaidan na. Katsumni ki malan God. That's the bottom line. Na pange oya shima kataga yet na Finsak laljeda na pas kachung. Elke gadin take forseksing. Elke gadin mwen na ma. Kia po yakla na siya bella laisiang. Wet nga ning somni ki akwaksing. Na meshing nga pa taga bang kia forsingaw nga. Long. Hear the word of the Lord. Hear the word of the Lord. Ngaus kum del ligia ushot 10 commandments kum del somnigia ingen ang asipata ka ushot fair warning. Long kaslan Jehovah. Hear the word of the Lord. You rulers of Sodom. And give ear unto the law of our God, you people of Gomorrah. Sodom Gomorrah. Fingatida na. Kanalil na ike Genesis. Kadashi ka Isaiah. The Pentateuch. Kat kalam ke Israel in Sodom and Gomorrah. Kuluk la yen enwe. Ashmat wo. Lot. Dan kelan. Tanlu. Elos tufoki. Matanchingan fola. She became a pillar of salt. Ito ka na si kumishingan ng kaong kela. La fakya o yan en makantaw bukya nga eh. Fakya kulukiya katlawi met righteous in pel na kayo. Example si mataltaga likiyan kumorongan na kaya if alle unique na ke passage nga na en kumoro ka dito isula tal kuluk no katil ka na usla dan chingan si be ke folla instruction me mit kum si tapon el folla te ekla shuin sol zuko shu zuko na akom kat kalam ke la kat sumdi ki ako kan gadla kat follow nakakakata ke lalal fung larshin Jesus Christ nakatisipe tapon na to katsom na fastnamit chingan pagpia kat ngatlanin ka sao elosek manakawanan ka sao kat matana lang ifo that's where Jesus is katsom ni ki malan Jesus katsom ni ki presence of Jesus kan manganman kat wanan God nakataga naga forsek si makatashken from bottom of the sole of the feet to the head. There's no soundness in it. If all, when katil one.
katilwan. Naro machi fun na. When I shall something nepa long. 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 Kaslan tiofa. Long kaslan tiofa. Koos met lamb. Leaders. Rulers of Sodom. Lipse masaplan katlash. Koos met Komoro. That's one like reference like saying and na ruler singan tagalle yok nage me Suwoswos-ISAIA singal fosong la course ko mat nanan ka sapta singal siya fosong course akalim la ko sokas on course fosit course some from kun overseer ruler ko data ko na ini ang pap na some from kun na siya sing di pan kumta gimit Ashman tayo chikiyom, artiksintum, rule, me, long, kastman ka. Pangamasing, this is the beginning. Nangako mo ko siya, kadito, kalim kaya original language la siya pa, lengsi meta. Kastman kat na simot ko siya pa, lengsi meta. I think kat mata na kaya mas kikiyap siya nakat mata kaya from the very underneath the sole, the feet, up to the very top of the head. Kadam take me? Loss. No soundness. Pasita nito ka ki wood. By design. By design, orik the mind me soundness singin wangan. Spirit of the Lord. Spirit of wisdom. Spirit of understanding. Tana got fat mo even got some textual observation siya nake broy nake ikas pa pala siya katan tana by design din already initakla critical furnishing matagake section atlu holy of holy nage imagination kagat mata kya malangada katle give us that way to envision visualize man nage tokosalan gat fin fellowship siya nil sa naske masin so kadin niya nage status natin kat niya nage may sim siya Aisha itakang na siya ito na it can from the bottom of the sole of their feet to the bottom to the top there's no soundness in it one call one kalimle one napay oh yes a man manalos couldn't roof tepe na karingin niya Shalala machine. Shalala o yeshingan. Fosikar hakalamam nation shayang the gold makin malan. In their presence, in their own face, nations can go eat ucha. Kadin the na critical na pay long cast offer. This is the most important thing in an assessment koshaya. Long cast offer. What koshaya? Original language. If you got kematana without a soundness in us, Lenki up Shimataga 1992 to get 2002 aqua kika din dem take mapay. Epang relevant silan ikestalan sapta siya na si kumot ko siya. We bring it life. Tanapakatash kang kahit may mas. May nga pa sumarik makinyan lash nga. Tagata na kada fash namin kaya force siya yung na
Mình cắt sumero malan fela, magat malan God. Patlit na din God nga. Lahat som niki confinement lan God. Rip makin masap na lan may ito instead of 10 commandments. Kada sum dana papa na Adam Ifrela. Free will siya dal kanausla. Katindi Elia makatash kami siya dana ko na para ka Elia. Manifo pang warning about ang long cast lan Jehovah. Kos matlim leaders. Lan Sodom, lipse masap lan katlash, kos mat Komoro. Sodom and Komoro, leaders. Leaders lash nga makin kaslan mat. Para one soundness, kat mat mas na masing niya. Kada liya na kaya masing siya ka nga, kik nga pa pupla na niya nga. Makeme, kat sumniki malan God. Di pan kumitaf ka, pakalim, section aklu, katimpal. Talit na rin kat nga Isaiah time, kat sumniki 10 commandment. Kat taga na, kat sumniki esla Jesus Christ ka maular. Na ifa kat nta fosya na masing. E 44 straight finan ko siya nga daw yokali. E 40 ntan natas pen masing nga sismo na nim ng pen. E 4. Kat na si Klaus, piya makatash kya. Na eving ko mata siya, mata nga lipan siya nga kalala siyam sa mga. Pang foretelling. Inaksuwa siya, kat na kayo, min maulia siya ba na nagtagal na kayo. Naro, lalo fuga kat ntarang eh, katatagal na kayo, malim sa siya ka, lin ka falan may nga na, ilti pa nang siya wukya, katil din nang siya wukya. Kung baan mo me, lom na lalap na rikla, lomado. Alal na pa yung siya. Sign for gashing. Sign for gamagat din. Katinu siya na pa nagkamulas mit ko siya. Ito ka nagka-fosingal siya na. Piye siya pen pa siya magkachalawos na siya. Siya fak nga kup ka may siya firlan sip mo kul. E fet lan koso akfet siya. Ang ati ngan ke shan ka mukul, kalam, kakot mukul. Mga akwa kinay keme at the bottom of Mount Sinai, Leviticus. The only way you can approach God is God's way. Dahil sumniki approach siya nga. Dahil sumniki. Dahil sum approach God siya yan. Ano na kemasulala? This is the last phase of Northern Kingdom, 722. Northern Kingdom mashallah. Kadlita na up to Isaiah time, toko siya nga nofon kuluk. Isaiah time, ito ka na toko siya Jeroboam aklu 792, 753. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Up to that time, 13 toko siya. Northern Kingdom. Dalalay siya, dafa na prophesying. Toko siya singal dulungan na phone na kudukan. Ditala, masingal yan na phone. Esum na 72, 722. Inralama singal yan na phone to. Up to that point, kaya ay siya prophesy in the Southern Kingdom. Taka tayo warning na siya Northern Kingdom. Dalalay siya, 722 na 586. Yes, syuk tuloy mo gatangan. Warning niya. Tal din ang itla.
Babylon the Ganausla. Bakadash Kim singing. Got Kim Tana get Kunet Gashing. Got Kim Tana get me not able to critically think when a cattle ran a man or singing. Manake wo, cattle wo, Manake wo, got yuck mang. Got Rala na Keoman. Cattle wo. I think near the na. They pocket mold. Rala when the clash all yo. The Bamme got so many key aquaclan got when a clip nothing gotten. Nara may aquake Mount Sinai again, Akfalatian got approach land got in a sacrificial system. They approach in their own way. I think that the most significant land temple and presence on God. The only way you can approach in the old covenant from the outside. Like inside. Come to God in the outer court and dollar burn offering. Uchat na la som na ke furnishing matamla trescal tram from kuninga. Inan ako kyak incense kanen ako kyak lam ngan liga ki break ngan. Mangan pa kadesh la. Mangan kadesh la. Now there's no soundness in God. Therefore, when kaslan ka didakla, kalam lan ka didakla, may kay ngakin chuwi ka chinga katek uflan mapekera. Katek ka na long kaslan chiova. Na kaslan chiova pataka ke original language na sin matkusay. Itak yang masaplan kat nga na sin kliki shredding eh. That's only key. Or a long limb, long rulers, long might call Sodom and Gomorrah. Ingena dalig na rin kat nga relate ya when with Sodom, with Gomorrah, which really speaking of their very downfall nature in some completely leaky malan God. Now there's no soundness. Wangin mapay. Kaskura fa ma wangin call le. Dag na yenier some genji first wangin call le. In other words, wangin wangin wisdom le. Pang mas Elia met. Got some die elakalim mo kusuak fatya ang atye ngan ke shan kya mukul kalam kakod mukul. Kisya nga talucha kusya mga nilinom sin kata. Kisya kin mga wangan na pain sielos na ke mold washing. Kang might ngayon me intakan na ke Luti na ra Suwoswos. Waninla sound nation might nga. Rada ta liya na ke me kashkasha na ke wang na pa ma katil nche wo kya nga na ke la talu she mga katil din nche wo. Amang ma akwa ki ke masaplan kat. Elo sinora. Rep magnisam. La Lucialos liki felicia. Nasindalit na din kat nga. At the same time, shadow image may taga. Lamb, perfect lamb, Jesus Christ. Nabang ako may nalang kapash na kaya nga. 10 Commandments, elos mata kaya forward na kaya, finchak sinang akom, kadis, may pray, we cop singa, ingat tali mas mga kwa kaya finchak sinang, at the same time, kat looking forward na kaya flock lang lame. Klik na din kat nga, dahil tu kaya may, burn altar singa. Ngat tali sinful nature, eke kardo na villain, looking forward na kaya siyak sinang. Kat matayin singa 2025, ngat tali pa na mas matal looking forward to, kat looking backward na kaya siyak sinang, is spread, is cup singa, looking forward na kaya mas ma-promise siya kinasin, taling kat nga. Millennium Kingdom siya. When everything got is small, singa kat Christ singa, kaya utak yak
te shun pa na mo ngani ke Millennium Kingdom chi ma academy pa na ashela ta ka shmon ngan ta ka din ne shaling in compare na ke ma chi makati la ki sang tai na shelos ngan la fast adal som niki god kat ene na pa ka din long ka sang ka li ako malalang complete tari paket Jesus kan Jesus is all we need el lang kenak so manen makena pa me pa approach silan click na din ka ngin the Old Testament al som niki yan na pa content ba warning I shall the gang follow long kastan ka panga kumash keng ta kadam ta na ke situation ching if ingat mata ke ling sa si mata ka kanaw slamet plus ngene mising na vin kom long kasi siya la kasi li ba na gal ta ka sham pramang pang mit makulugin me kespen pa ko ninyo kwan el molalla kaya nga maulang pang makuna ko da kung siya nga long kung lang siya long pang makuna nga lalad fung na pa yung makatilakiyaw may nga siya na kaliwan masing pa yung meeting na ako lang nagkatakalam na yun kung kan tansiyan siya o kasam from mga teelya kung may di yan na nike la may tatuyak nga ako lang when nakatil ikas na nga nike story kay Jesus Christ weapon na store masikat na sin may pala nike may sap disciples may sap nga pangamol siya nga one mi siya ka ara one shin one siyang in fact mapay siya mamay tandag na kamula siya nga may in Chevrolet para keyword siya nga pa pangan may lame may call nga pa man leaders nga pa actress siya elosin long kaslan God in other words if in that follow na kamalan God the rest will follow back in that's how it works you start from the top working apang masih mga uminala kalam kem siya katsong ni gimalan God kadesh la section na kluwa nakadata ka halu or makin Bible jimatis la section siya nga kat lefak weapon ngamot koso akfet siya ngat siya ngan kesan kya mukul ka lam ka kot mukul manala kya tayo kenet may ngayon fast kya taltema talsong niki nakad pusayek la mas suwos si mata ka 1902 nakatpuin na mo rin malan may nga nakadak falat siya fakakat kada kusyakan kat fakake kastan may pause estla mapaisin nga pia makatash kya para kat force ni mjeng para matlas ng manas ni mjeng lik na force pa itak ta chesn para matan fel siya nga taga makin kat estla mana yok makadilige molson lasang masyalla pa makya fok there's no soundness in it ragat proy kaya mayor lash finan nila epiyang the soundness lang got lendikia bawal kaya pabal molding with the rest of the councilmen in nila kadin flokanak malangat according to the scripture tayo kaya rush kadin tala kat pa temple kad acknowledge masingan nakatakan na karom singa lo for shit offer up your body kada taka ka chenri na kay watala lengon when katim ta chenri nakataka offer mo kad offer len na kay wa pamit nga ranga dal sum na usi mga tuin nom sin ka tan makat kadel mo usla nga sangal sum sangal ko so akfetti nga ngan ke kesan kya mukul ko lam ko kot mukul nga naknas among a prefigure cross esam tik na din ka nga direct altar burning offering looking back to the fall of man at the same time looking forward to the cross kadasin ching is prayed in mo is copsing looking back to the cross at the same time looking forward like a flock on lame kadin me di mercy lang silang God nagat kapasyangan na kadisus ta kang ngam kat life ngi
nakat kisyakin kan jak wana rom singal do fos kata makayang siya kata kat main siya wo siya na siya alat me akalamya ka fos singal siya pie supen posien makisyan la pelikas kung fatwiado yan la som wan magkanak flat chikat ni kinakat Molingon na disikya kya si luon kesyan Molingon na is a 24 hours. Pange offer up your bodies as a living sacrifice. Na kung sumura malan felon ni ka nuknuk yang taga ma kumeta ka kaksyakin ka patalit na din ka nga patatyang na ken. Pimpie pusyen makisya lowos na si Chuval fa nga kup ke makisya furlan sip mukula fetlan ko so ak fetya nga tiengan ke shan kya el mati kat fat na met na ge foshinga luta na el yang la pe ba ka daling ke ko usta ka in shipment yemata shashia ma shinge ke po wos in long yen kal kal la vingat le na mai nge udi uchakre ma wan na in shelo stan shivena taka nirun up me lomshin god. If you got to when you come to appear before me, who had required this at your hand to tread my courts? Kashin is abangan. Akalami na wangan na pay kapash ingin. Mandan me, tal sum di kiyak kwan God. Tal ne uchakara mangan, o wangan na pay siya, wan kalme. Mafat na ke, lom, alushes finan ko sa amin siya ngila. So positive pa mo ito. Kaifwe all. Kadili ito na. Manifing ka tiko ka kangon. Pole la kalma mo. Wangin ko ito ka kya alu. Ifing ka dito na. Wangin pa na kalmin magkisyalan mo ito nga. Magkisya nga point na kaya perfect clams ko ha. Talaran ni puchapas maurekilin mga. Finkat sumali kuya mga ito na alas ng pay mailya. Diyak ke palan pelching. Manadalaran akin siya ilos magay na pama ilos asking. Ito ka na what's the difference from 2025? Nika pala 760 PC. Pelalay siya. Pange, kaya si mga tricycle trampram kumiti ka tangan theological principles nga are formula siya na kaya kadin somdiye matafong na rol dahil nga tagal dito na papen na sik na siya sumsing. Mesingan, talsom ni kimalan God. Talsom. Na may nakaiwa masom ni kimalan God. Ete main siya palos mtakir. Etia. Finne kung niya nagka football players, NBA players, ko sports, millionaires nga mati na issues na kang online God na dahil foy. One completeness, one soundness, lakya sa mga sonol dahil one choice nga. When may foy, may siya foy nga spirit. Wangan ngon si ma kalim ke New Testament kalim ke Old Testament ito ka na ikuipi mo ngan New Testament kata ka na matlalal fung na kayo pamuling ngon sing fella sing ni gid na memuling ngon sing di man pel ni gid ni kena get na siya na ata ka na sound ni si mga tagal di ito na ka sil ka ta part na nga mula amta siya ta ni kiya pa yan Nangatang tasamon mga may nganta kulukya. Wo ko na kulukya da. Lak na kulukya fga mga panang magunaga na yan na kadid bangon niya na gayon mula mo. Wan masyaya. Panang kusan lang misri tagaan na. Mesing kadinako la. Ako la siya ngayon nakatloing ta na may order pa. Iska taligi mapay siya. Katakay nalu. Faka kaksak lang siya singkata.
ngalalan fung na pai ngalalan fung na pai la din che wo ke fana din che wo lagan wang na pai matagor maganan lash nga pushela me mai me alash nga sum tina la ta ka kakin na shesh lagan che wo shesh lagan fuguna na won lagan che wo shesh kat lagan die kalan click force kenne matan fel che pa eushe o yeshi kat indie na ke leader slash el reflect leadership ke nation che matan fel che composition status lan click force na liena ke show no man chi ven forgot to tum bang o yeshi when katil protective le el karin man ga yo aga ta ka lieta na kat mata magat sum na ke akwan ga ta mai paus ka ta tengon mai ta ka liena ke foshingal doli falangan nik me chifil wishe mai ke share lu shong tan li mang ma keng she ma shangaya na shik nik me chifil wishe mai ke share lu shong tan mai keng she mai shangaya na shik malim sa sha len sha but bangun ko sini na ko sini ngako flana li ma ko lu ka tani matal na sumshin na ke original language na ke New King James Version da na bring no more vain oblation. Bring no more vain oblation. Nik me chivi ba ushe kishe lu shongten. Ka incense is an abomination unto me. Mai keng mai kishe nge mai keng nge abomination sin na sin God. Mai masangaya. El sanga. El akalami mai kum si ba ushe. Malim sa siya elen shapot. The new moons and the Sabbath, the calling of assembly, I cannot away with. It is iniquity, even the solemn meetings. Iniquity. Makuluk. Kat mo mawom, katin mo makuluk siya. Sige liye. Namalas mo tas ko siya. Sige liye makatash kya nga. Nakialu, nakiaoye makat mo mansin kat nga. Inan masangakin siya wuyel. Na shiba na flokle. Shiba na flokle na kiaoye si mga kuminan kalam kela. Te siya ni na umsom etak nawak la som. Te elia nawak nga ninshiyom pa elia me chingat. Pa el ke liye contrite me inshi mashal la siya inshi matipeng completely on him ma sang akfalat siya na siya 24 hours. Kung may inshi wo siya na siya mandinig siya. Kung completely fully sabbathing in Jesus Christ, kung kisyakin kumyang na singkat, mandinig siya. Kung timtam mandinig siya malan fella, na kung sumutyak mo kume akfalat sikat, pang kaskraklan kat. Pang oye siya may tagad na, makuki pelo sin, kafa, ba itakyang na siya nga, elaki kafa iko, sige, diftigas nung do. May nga ninorep makun, mesingan, appointed pang, moatin, kasi project, moatin, appointed times. May appointed times nga, dali na sa mail, eldaraw na sila dali pa. The redemptive work through Moses, the great prophet Moses, katramram kin kafa, me, ikos nga nageme, Passover feast nga. Pangin moon, pangin, appointed time lala. Elos so many ka ako lang kadara. Talaga in ara mga katin man never mind. Man moyang na pa mapay room dal. Talaga ara mga. Talaga na in kalkal la ara mga pan mga na manas flon na sheep fed nga mati nga wang kelak ka mga. Na desong kafay kos nga me Passover feast, unleavened bread, first fruit, feast of
Pentecost singan na appointed times. Kati laki mana kay wangan. Ngat la meshinge prefigure imagine makat flockland ne Jerusalem ka kolkada finchak sine. Somda na Jesus pa shalayak nga. Ako gitari mang. Kafai kosngan ako shika ke spring. Tolu taga ke fall. Akalam mo fall fish kan sunna shikya. Katindi na pa kato yan work malangkat ke. Shalayan wenchi nata nga fitay si mashalayak na ke Genesis 3:15 katindi na. Ako klan God na. Ako gitari na na kadinta ke. Wan massage na nta si pet na ke mang. Kafatulungan pa nta sano. Ukukrap pa siya. Lenin na nang ka siya. Lenin naktat. Feast of Trumpet. Feast of Day of Atonement. Na Feast of Tabernacle. Sikya ke fall. Na me spring, summer, fall. Spring, summer, fall. Karash ke summer technically. Pata ka na church age siya badash ke. Na I think that the kapasna ke mas ngayon akiya kating kalam ke malangada. Kat ni kinako klan kada kat ka usi malan might ngayon us pasang kaskara klan kada. Basi ka na sinti na din kada. There's no soundness in it from the bottom to the head. Mandal sumni ka ako klan kada. Rakinit roof nga na kelos. Tena pupla tena kuya. Inushe shal sina si kom na ke oya si makadeta kada na. Ne angan akat na tagapen. When pakutan yok lang kat na sintik natin may lulang na sila premi ke chances sapta singa lu fosin na gatulong. E premi covenanting. Mosaic covenanting may patago fon na ke Jesus Christ nga min kapasyang na ke. Tana plan lang kat nga akwa kidar. Katrampram kal Moses katrampram kin temple masap singaw nga. Kadata kada na technically gat pa morally in the soul side of the house, kat is namang era. There's no soundness in makadara. Matas ko sa namnas. Ngayon na shamon namang men pang may kyak katin esmak kat foretelling katin esmak the flot na kimapayalan katingin. When kadasum na for single to na man nikmet manusia na kemasingan. Nanti si banget na lang. Nikmet si fil usye makisye lusongten. Making siya may sangayak na siya. Malim sa siya lain syabat. Bangon ko wase ni ngakuf na naliye makulu. At agay ni matalingan. It is iniquity even the solemn meeting. Matal may dakyang akwaklan Moses nga nin follow up hingin asum dahil araw mga ninakflat ye katsyaya na hingin nakatlila up to that point me toko sa singal tolu ko singal algos katakalam ka Northern Kingdom dahil about to come to the end toward the 722 marking years in the Northern Kingdom ikananilelos and from the same point of view and Jerusalem, the Southern Kingdom, ito ka pinagya. Ungay makime dalsum ni kya kwan kat. Kaya dalsum ni kya kwan kat ngayon dakyang manifested mga na silos na kaya kunit na kaya oya area los askengan dan float na kaya. Dan float na kaya metigi patle. Na papen na si kumusing at suman na mga inta ka kyas makinyagat na kayo. Wang ni siya walan kat sintit na din kat nga. Malam sa siya lawosa, kafa pakiya kik lawos nganik siya nga, long. Malam sa siya lawos, kafa pakiya kik lawos nganik siya nga. May nga may asyo na siya, matotoo lain matay. Kata. El totoo lain matay. Kafa mak Kalimia kike bottom of Mount Zion. Sisaklu. Me nasil Moses mangan.
Taka ke pukla liftikas. Outline niya ki mangan dan follow. Dal sum ni gira me. Bella lai siya na. Sum nga siya nga. Malim sa siya luwo siya. Kafa pakiya ki luwo siya nga. Nganik siya nga. May nge may asyo na siya. Nga totoo lang mateng. Naka siya liye na kaya oye makatash keng. Na kaya akwa ma utaka kat kalim keng. Broin meeting pa siya. Kesla yeo. Raga dinan take. Akfala lan murana kaya walash kushay. Lan mitila pa ito ka nga. Kaya malim nga. June malim. July utwa. August defanchak. Shidden point kushay. They're gonna get our world, they're gonna get Thanksgiving time period, they're gonna get Christmas. When in a general sense, when I'm bangin ma katashkya. Now when I think na din ngan, akalam yak mga na shelos, itak yang pakpaki. The mas mga kami na nyalip careful in thought process la. Kat even ka disus ta ngan God, mauler kapasang na get church, kapasang na get body of Christ yung kaya actually yung mga katilaki. That's the point. Pangaoye yung kaya ito patachang na kaya ako kan may amalan kat makaya na mataga fon na kay Jesus Christ makaya na pakada loin na kaya. Biya na po ay mas makatasyang. Malan fela ka, malan ka. May papatasyang na sintit na tingkat nga. E laki ang managawa na sielos, elos sumniki. Nara, kailan ta ka rin akfalat chikat, ke lomsing kat si fena nga, mo me, malam sa si luos ya, kafa pakia ki luos, nganik siya nga. Kasi si person forget masing ani na kasi kufla na hindi na pwede na ke oye si mama mo kusa na misfit church met class mo it is not it is foretelling ka hindi la pwede malang kat ka malang meta pa us ka tingin pang masing nakade loin da na mix ya ki na fashion ki issue lang na din kat nake issue lang met ko siya pen. Tik na din kat nga, uwi na ma fella singer, talde na li ako may takyang ike, me Exodus sa talong uwingan. Kata na, mat na kayo mo mafulaw na kalalal ke Jesus Christ. Genesis na ka-reflection pautlan na di kumo. Pataga, mtakya fosingan ng long gaslan chiofa. Naisip na fulok na lakad kaksya ngayon ka mema kada kufla na inunta ke masilan ka ngayon fo manitak le put in place and mod in yes na masing pa yok siya may tingin na sinmatlas ko sa'yo kadin tulogon niya mas makakwa kikiya pagkat lang info na kaya ako kan katay naman kadalo na alu nga fat na pala kapay ka din siya woke Katita la masita fung laana, kati akswa siya katagana, mga tuyakon. O mga malalap siya, kulay sila na yung kusaypang. Kat ako na yung me, inokriti, nguswala mayor lila, kat ako na yung akfla siya matlas, mawang laki January ke mayuna, Nagget chula ako tempo. Katara mangan kayangan. Tamana pa sila. O yalan kat pakatuship base mangan na ke. Makatash kyan. Katara naman na endila melimura. Nakatsumperela. Manay nusi.
masin na ke muralas. Kat muguin pusapas. Nakataka ke siya mo kada kakskin ka. Kadak flat ke fa mang. Pakan fakla. Kada sumara mang makat samat na ke inusi kaspene tema Suwos pakadashkeng. Men chivashing fat mame. Di dinner ma Suwoswos. Pa chivash lashkeng. Kat siya Suwos. Agat makadadaga broina shingat. Katadaga akfletchikat. Tana ba penna shikya na shintik na ringat nga. Elostaga nganik shanga. Mainge maya asyo na shik. Nga totoo lain mateng. Nga totoo lain mateng. Nga totoo la. E kekos asla povos. Nga fatie long. Povos shishisake sha. Shishisake sha. Katilito man na kayo. Elito. Asum liye na ke o yesh mas rekle tukun sapta koske genesis na gel kein el uniatikna uyel epel na ke sha masham from kunya na ke mitlas ko sai na ke o ye magadin ni na ke me mga di matan ka tipen na mga kasha ka din somniki ako kan gat when kat ukan la kikiap kun mo mana wo mo ash o ye masikyak na sin metas ko sai if in kom met kol che kom alle shugin pro met in taka na ge mapayangan ka na mga ka de ko flan kat wana ka din nukun ko flan usin arun ka dara wana na ash na ang shishuk mataka we pen ang laps mataka ye wot nganin taka lieta na ash pesha ma sonna kuna yak finen ko sai ni mising Kumasum tanan me, make Suwos. Met call church akfashke ma Suwos na sin met pas ko sanga ukunyak pen ani mising. Fushashin mukunyak la. Akat siya karngin ka den tain ka sam tang net liye ka. Liye mana kayo wan makan mukila. Katin som liye forson ko shi makan tak sam kun ye nien met ngene ke inchvelos one soundness ke kadin nien ke matan fel chaying at gore maganen ko sai na ke resources na yok si ke multron la sangan me ala sangan som shuke ikne som tina la ka kan na shesh tana meshingan mena art na pa magatina folk na ungat ke art na pa o yema ka molin Suwos ke machine katina molin Suwos eva nta molin Suwos mun wan kaslan gat yoros we are not being sanctified katina shiakle na ke malan gat na pangan shibanakala me lipan evo mal from kin machingan when pange kaslan gat pataka ikiyakle wot ngain usia situation magadat kanga pang machinga na ingin na kada meshe na kada orang tit na din kan ngay akalamet na silos mo oul ko wosle aknas na siya kubos sisla makuluklan or malawos liki yemata tari na makudu di maching oul ko wosle aknas na siya kubos sisla makuluklan or malawos liki yemata Tari na ramakuluk, tui ka ramakulukan, tari na ramakuluk. Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil, cease to do evil. Katakana na siyamton mulakos, depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. Siyamton mulakos, fasingalakos pangan. Katakana ka siyam, yang alit kos for singaw ye that love the Lord hate evil
He preserved the souls of his saints. He delivered them out of the hand of the wicked. Lang siya sokas akos fos nung litkos. Turn not to the right and nor to the left. Remove your feet from evil. Katagal na siya pita told you fosingal siya. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. Kadin sumniki makuluko. As makuluk kung magay na ba ito? Di pa nas makuluklom? Oh, of course. Nga may kuluk siya na may data kispen pa ko ng yoklan ka dahil siya when natal in estla masisiwosla. Akalim O Jerusalem, wash your heart from wickedness that you may be saved. O Jerusalem, wash your heart from wickedness that you may be saved. Pange fossinga, inu siya fossa yung nakyokye. Tana, mesingan, ol ko wosle, aknas na siya ko wos, sista makuluk lan orit malawos liki ye matag, tari na makuluk. Ay siya sapta siya fossinga lonkos. Nadeta ka na, masih pasam-sam kanya. Tikun ko mo ol ko woslangan, ngal taga na, lutlut. Lutlut in our war. Learn to do well. Seek judgment. Seek judgment. Relieve oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Latela in our war. Katagal dito na may kawan ko sosal ko samsam kin pemasingan. Lutlut in our war. Sumna kaya sekara saptay korfosya. Execute true judgment and show mercy and compassion every man to his brother. Pange ako may nan metlash ko. Klik na tingkat ngayon yung kaya siya ito na wang nekla na si kumusing. When God sing God Suwoswos-ISAIA, righteous in all he does. Wang matafong lorol. Na if God met covenant people nga metlan God, God pa church masing God pa metlan God, when God for lao la kalal fungi, tana ngon God if in week kate shuk na kadinara map pa Yeshuos inakflat God, in glorify God, pel na kayo. Kung kan sumbali ka sa kaya algor foshingalan ko. Akalim yung masingan. Me execute the judgment of truth and peace. Inkalkalom. Mga yok siya ning kalim kaya. Kat nanan ka mo ito. Or makin suwoswos lang ka din pel na kayo. Mulwo siya bangan. Kat tita ka akflas vunye akuluk ya kat or suwos man na kayo. Kat suwos si bangan na. Tik na din kat nga bangan. In Pensila lai siya nga bangan en Northern Kingdom e fallen masyalla. Ye siyok tungal ko to tikun Northern Kingdom masyalla. Southern Kingdom masyalla makima tal sumni ki ako kan kat. Kalaklal fun ye met na kayo ngay fatherless ma akalamia kya me masap ako makatil sang na siya los ngay los sumni kipe. Los niyang widows ngay pe. Lat sumni kipe. Aro, kat first na med ga fos lalangin naksya fira masing nga, maliti siya namsing nga. Kata na, first inge, alayla katin tagay ni Asia ki, siyo felfak. Makuluk lowos finne wen na masasya, efa first wen na snow. Pangayoy yesing Pangayoyen pakotin yoklan gat na sindalik natal the Israelites. Pangayoye si mateng si ma katkalim ke latala somniki kat sumakflet si alu na ke marsulela siyayan a pangin masing fasha foloko. Fasha in inge alela katin tagay ni Asiyaki siyo felfak. Makuluk lowos finne wen na marsasya
if a fast when a snow. Finish when a for if a when unen sheep so. Unen sheep fast. Malan gata wo. Na vinga taga na ge o yes mga kumash machine kyange. Shiba na from kun men me. Full audiak chipa na from kun yang. Me audiak lal funi chipa katinan from kun. Katli na ke mulipti de ke at na ke esikial da na papenangan oye. Elakala me full la ligi makuluklos. Na masing ito ka fosing ang alko rakala me da na. Pange katsilan na din kat nga ta Israelites, covenant people. Ito ka na si kumising ito na pange. Pange oye si mame, ako mas ke new covenant singa. Elra la tarin kenekin molds kung Jesus magana bagain me olla relagat fast when a snow. Pang masing el bangun kat na ke. When al bangun na din kat ngin fulok na ke malala. La kuluk fagasi tinaiya. Pang masing mga kumina loin na ke ngin na. Wen na pa makuflan na nas na ke. Namnas kumne kat tram kun el yana yok masikyak katli eta finan ko sayo. Tamana kayo wakan na panas na kya. Pangan point siya Tena hilya la me kumara. Machi hilya pa. Kating fulo. Kauliya. Pawit na phone siya Pange. Pawa ya. Auliya ka lalal funi siya pa. Yok siya pa meetingin na. Men ako la siya pa katsano. Naliya matayang langkat na kaya ma-reach siya Ilang somni ki. Som na kaya ako siya Oil sheet pa na matayang. Napapin na nga kumusing Mula siya pa from kun Ako pa nga ako takutan yok man kat na siko. Namnas mdak sa mga nilinom siman, siyatan nandadagak fos siko. Mana kayo wakan namnas na kaya, na kung tikain matama kumawulam, vatagam, come as you are. All you have to do is, put faith, lalal fungi. Makuluklong ngayon if iklame snow unin sheep nagkailangan na katlar makin kum fakit lapay takotin mula na siya pangas kaya napay mga ingan kinwa na masing ngalian napay pakotin yok siya pangamoy kin namni nga laim tayo pa na masilan kat ngayon if nga lima as mataka eke Esta fast la Genesis nega Revelation in ak for share. Ngasa nga. Ay ket na sig nila. Sita kung saptan me fos no dolu. Patafong na lang met ko sa ingin. Ka delitain siya na pala pang masima inanak siya ingin na. Men ingin na. Kat kufla na ra. Imagination large according to the will of God. Ka me conscience large. Our personality is tainted kaya makikiyap siya. Nasib na nakalim me. Kaslan kat magayin. Na may kaslan kat, pa Jesus. Kasa ikalman mo ito. Jesus magayin. Napakain. Rala kat fast wana snow. Rala me unin sheep. Wana unin sheep. Pangan tral si may takin na jin Bellal Aisha Lentremon nga. Dan follow. Jehovah fa makuluklo was finne wana masha. If I fast wana snow. Na may tas ko siya Kung saan na minsi tagayin jit na nakes makinikat na kayo. Mo si pagkadash ka na. Nagat mo lang mo lala si bay na galing speak off. Målet siya ba na kanin from gun. Mungkat mål. Kung ne, liye masikyak nga nang. May nga madal mål dal, someone na mapfela siya nga. Pay na kung test the spirit. Bible ka may test the spirit. May nga taga samram kun program. Uniform menu ma. Adan matlan God. Pange fosek si matit na din God nga siya. Talsom na kemalan fela.
Wal kan na makwaki na shelo sige me Exodus shen Moses nangam tako thousand years from life ikat like at John 3:16 kadash ke 2025 tana akwaki free will jela como rin sang eving got for lao de la fungi kada fe small jing na bangen chi mai ta tana shak pa na shetan pa tukun kat ni na ina very me deliberate setup like shetan na pal ta gay wot na shi met ko shaing na shi na kalim mi el da kan pushe kat la na met tash ne focus na ke malin fel bang kiap shi magatash ne tal focus na ke rek program mo a mas mga uminan ito pa malin kat min pau shi mo na malin kat pa original language na shi met ko shaya malin kat ba lang mata shi when kastan kat utaka ke me ngon kat si ba nakalim mi di ba na rupang machi makuluki meta baka del magin nakalim mi masinga wang na pai si suwos pai kat na kay wine na inta ka narun kat for la aulia klal fungi ta kading me fast wana snow unen sheep fast maulia si pasang na punya te program si maulia si te uniform shi maulish te fundraise shi maulish te fashion shi maulish ligi makuluklash kat na kay wamat kulo te plan lan mo chi pasamba mo plan lan God through his son Jesus Christ sacrifice shi pang makilang shi te makme ushi program te mak me usie makum nanga mo rekta darin ganika para ka tram kun temple nga para tram kun covenant dispensation mai takang na sil tene nga itakang el depen fully understand fakya molan silia nga pada kam tay ka sapta ko na me ko ka revelation the slain lamb the perfect lamb magana bakan on silia mga rekta dari plan nan ka one moment she better add program na gemang one malan kada pa na gadin takya para god from the soul bottom of the feet nige top of the head there's no soundness in it when kat matake malan meta sa kaul katli shamram gile shikel in me mat sa kaul mushlan na kuma sham tukun nga sham na chum alipan muslapan sumara textual observation pro siak mga nikyak lapang ikyak ta kaning kalam na mettas ko saya katash ke o yeshima yeit full lamal gata katel spell I shall tak shampram na simet papa na kadash kam singing kat sumni kya ko kan god we share malan met or there's no soundness in makataro kinet pakat ntaken o yan na elia. So therefore, follow na God, kekaslan God, Jesus Christ, makayin na kadin me, fast, when us no. Main chewo ba, kusan lan mi shi taga ko kiken. Maulla shi. Te mai ta kam dare ka kain rek scientist na gama maulla shi for la olia ko lan fu. That's it. One mashay. Maulla shi ba na kadnash ken. Shali ba na kan ta kam tar maulla shi. Maulla shi for la olia maulla kat na kay wine me fast one as snow pang glorification chinga glorification ja pang that's the end of salvation me utakyak shi belchika dudakyaga mano she glorified makawul shi ban da sanung snow shi pang ingin na kat mtan chinga mtang et le snow chinga le glorification chinga in shi shingan when fin shakla shi pang ma ke ma chinga na kagat ingan nge katli compassion lan kat na siya through his son Jesus Christ katka may ngan siya kating fact the application siya ba katakam tarik makataka in fact matnas ko siya audience lan ko siya lan
Kosa online ministry pa, met nakaiwa kosa. Lakum Catholic siya, lakum Mormon siya, lakum Protestant siya, lakum Pentecost siya, lakum Seventh-day siya, lakum Jehovah's Witness siya, lakum Baptist siya. Kasi ke wet na fon na lufinan ko sa inyo. La meshe Islam. Wow. Muslim ng ben ko sa. Ta meshe may nagan met nakaiwakan ta ko. Fast wanas no. Me la kuluklo was finne wenam shasha. Finne makuluklo was an wen masha ta ko. Ngay kalla na ke fast. Pangwala lang kat na sin. The Israelites. We're seeing the whole picture. When for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believe, but nakawas life. Nara, si ba nakalwa ni? Long ka lang pak na nyok man gat pa kusan man misyash ka. Na ifingum ni kiratliye mo kat si ba na fak ay siya len fak mange. Taka fast wanas no. If ka du ukalak Kiston, William, Eatmore, Robert Tamaligwil. Evo. Katsangadan fast. Katsiven af at ma finne makuluklo wasan. Maulle siya pa focus nga. Takot ang yokman kat pa focus siya nga. Tilya lamit nga takay. Tilya makuluklo wasan. Wey, merit pelikash. Kuso pelikash. Puchapers pelika. Full audio klalal fungi. Na kung sin no more. Kung matana kaya malang kata. Sin no more. Kaya kung sin no more ngayon, lalkang soundness siya fulok. Soundness siya fulok. Pangali kaya tamal siya nga treskat. Ay nga kaya din namit man siya tol yung na lata karek snow nga. Lata karek nga din snow nga. May kaksyaklas pa nga. Pang ma katilikas nga liya. Aro, el kaila taka el Luti mga halakalang niki met niki nga lutlut kya. Pang mga. Nakate sumata liya maurek finfela nga taka katsumata proy. Kadimta na kya malan kata. Te program siya pang maul siya. Te radio program there maul siya pagkatash ka nga. Ngan lang kat paus ka ta. Temay. Jesus Christ paus ka ta. Through the work presence of God, the Holy Spirit. Pangit distinction siya ma. Ito ka. Kaya naman pangit finsak siya ma. Elal pangon niya ka nga. Asong proy ni ka din mga pang. Kula man lang. Panangan ma. Tefin malan may. Asong ta proy ni. May chimongan pang. Ngat tiwi. Ngakiwi malan ka. Ngati kawi makin ma orek felang. Man ma felang sa kawul. Managawa fela wang na siya in kastan kat magain. Napat si betaga long kastan Jehovah. Met lem ye Sodom met Gomorrah. Comparative na din kat ngan nagya kuluk lan and Sodom and Gomorrah. So good news is lafa ka makuluk man wana masasao nga uskome fast wana snow na katkan tak lies snow singan ke tamlay jiyak ngan critical check ikay de lataga rek snow lidigat nga kosfin lang siya kos famungo mawo in felching kosfin sanges et tanya na kosfa mongole ke katlas to oil in chova kaskastar di masing akos fin lang siya kos fa mongo mawo in felching ako mal ka nan siya well siya riti for singalya
Ko was fin lang siya, ko was fa mongo mawo fin felching. A ko was fin shangish et tanya na ko was fa mongole ke katlas the oiling chiova kaskastar. Na mitlas pangayenching specifically na ke fossingaw akalmium lem. Met lem finan Sodom and Gomorrah. In other words, leaders. They got the me shangish. Even go shangish in me matana ke malan somni ke malan gata tanya na. In other words, you guys repel from the work of God. Fossingalia akalmiangan. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, ako was fin shanger siya tanya na rebel, was fa mongole ke katlas, to oil in chiova kaskastar. Matlas ko siya, inan ke proen larsho, inan ke me menanak larsho, kating kalim ke na, kat sumni ke ako kan kata, men katu siya leng kikiap si mautaga ke, me ako kibanay wo taga ni ke 1980 utaga ke 1990 2002 itak the section na lapsi ke temple kat pa temple ara wangan sound nation god men kat somni ki ako kan god masing akalam yang ako was fin shangish atanyan met kol lem finan Sodom and Gomorrah according to me flushing out I shall strictly som na ke met calling. Now, of course, mana kayo wangan common people ngan we pen na palaman. Wait ko ngan ifin som, iki malan kada affect the rest. Nakatliela in a very short period after ICI from Northern Kingdom masyal. Na som na kaya Sound Kingdom dana, leta ka kanaw slape. Makelo som niki. Tasok ta ars oye la kalmi mo. I think go sakos. Na flogging goes me. Ars restoration chi. Ars foretelling chin da ka restoration chin. Pakati ka fosimet ngan. When che wo she ko me fas even gum ta kanaru matauru ko ekle. Makuduk lo mo ekle me fas wana snow. Well, manikin na pange pop up ngeta ko kanaw sta speaker me mics kunting anikin na ngam muti fraternity ga. Shukran lo. Paye, kay bilo man ako was fin shangers atanya na ko was fa mongole ke katlas. The oil in chova kaskastar. In other words, warning ye kitay mo. Fair warning. Ito ka na si commission ito na. If yung matala, kusapa si patay kay buot niya na ke translation siya nga. O kung matala ke shangers long ma siya nga. O section na lalap si paytak lang nga. Etre siya may code. Ke passage siya nga. Fos siya nga. Matas ko siya eh. Namanas. Kaya ang tulad nagkakuklan kada niyan. Isla shangashashing liki o katushe mashi matefidel konakel rupen in mame insien mashaljalna katil na liye inshiash kadin to kanake akwan god aksha fila ge fuka shiti sha aru ekle shie matan kosho Forget she di se aru ekle she matan kosu. She di se stake nanan ka suwos was nana on we ainga akmas. Jerusalem she di matal Sodom Gomorrah.
Ngalal fungin na ba mo from 1852 nega 1902. 1902 nega Belgium kat dia mait ngan kan mait ngan tagane ya vote ngan. Vote ne machine. Bang ekle. Mano wo ekle wanan atan ko so si pa en Israel batram tik na din gat pa utaga picture sing. Talme are faithful. Nagalta ka ekle me wana prostitute siya. If a fak kan mental som syuk bukul siya. Itak yang tari katlalos. Nang akong katekin matalal fungi Jesus Christ pa me krum kat pa pride. Wedding feast siya ba nta sanong. When a pre-trial period siya makatramram kin ka wikimeta. Fashion ka oya makatli na ka waiting lan with choose ngan. Papa siya naman krum siya ngan. Elda ka na yung papa siya naman pride siya ngan. Contractually in siya la Fashili kemalam siya luo in me in liya na paela matayin siya faithful. In wangin me in wangin putatayak siya. Napakat liya ka social na Mary. Takadin niya shal siya na kel Abraham Isaac e mat kalan sap siya lalingan. Shal siya siya layakla. Pakatash kaya nga. Kat pa nununkalos, kat pa pride, el pa krum. Na when na may klansap sila Abraham nganil sa paela ni Aaron in syuk matankiel Isaac. Siya Isaac will signify type lang Christ. Siya Abraham will type lang God Papa. Isaac God when. Weapon nangan katin me sa paema. God the Holy Spirit. May klansap sila Abraham ngan el weapon na Holy Spirit. Holy Spirit siya ngan me el tagay syuk. Matayin. Kiel, when na din God. Tagaring kalam kela, contract siya down payment siya, dowry siya takyang. Insecurity matayin siya Father of the crew, melustaga, sang na siya father of the bride. Contract. In siya sila, down payment siya ligiya, in molila. Bride siya Pakatash kaya yataw sinlo somla sisel takal get down payment Nashin is body is pride. Moliyak lang akong dar. Nangen ang man kat mautyak na ingat kat siliya kita kada we marriage Marriage bang am tasano. Te Christmas tuwin. Marriage utakyak siya. Glorification te. Te patak siya bang tasano. Glorification marriage wedding feast siya bang tasano. Nangan man God siya asin matalal fin na kayo universally bind believers in Christ. Kada som sum krum kadin som nag-eternal wedding siya. A celebration. Nake wonen pata kada na matayin tik siya matayin siya eklame matayin ko sosi. When an Israel som syuk matayin vel siya katlaim ta siya pang nga kumas ka mo siya security kita kat mo le kadin na rin nakostin na kemalan ka. Matlas ko siya kadin flock. Flock na kemapay silang ka. Amta kemolin Suwoswos. Kemolin ko siya. Tamal tresil akalami mo kat prostitute na malang ka. Mailya si pang. With that said, kadaw siya la orator. Nanta ka. Orator siya met. Orator siya na. Detta go siya final med pushingen na kaya malitusin
Ngai ta lang auf to len man ke wata pang pare lars. Orator si lars ngel ten ta kana fisik. El fan na siklal ta ke ausngal lu ta kana miseng. Ausngal in the midnight. El matan na ke station si lang broy ni ta ko. At ka ta ka ta nan ta. Rala ta link ko. In kalam na gela. Wangin makatukoy siya in kastan ka. Elal din asom ta party sakura nta liak football ni fata ka mo el som parai ala ta ka fishik ta na malan kat pa sam kinyan te malan mai pang mas magatin na ingin na kat kastan gat with that daw siya la order shipment order shaft talan betlas kusay tamal triskal check Lumalap amban alalong sinisilong eh. Kaksikin kat ke Tres aku naman lap tres Kulobagi ko esma gin kain akademi pe naki akmo shamarek finen town latila. omle ngalikin te ta papan nang el taxi wi te fak para ngai to ngai kas na papan nang paligia ngali nga okay arkulo May pray bangan, may pray. Na nayok na po ay gayan mo siyam last kay ko siya lip sila na manasin met call. Apabe na kadikes na genge. Ngan wala tam lipan win met. Aglen ko was mataka ligia pre was. Naki may fact siya gayan siya nga okay force ma tam lipan el taka kataya na kyalem kat lip sila ki awlu nito ngolit ko sumla. Kaksyakin kat ki oya si makat pabalikas ng sisnge. Kadin ka inta ka tiye kapilisi malan ka ata. Kadin ta ka akiye historical context nagi literary we pe nagi first by first. Tagalo wasan inta ka na mafon bago sus foloko. Te ma mol katakmek. Nanganagaling ko dahil Lisiana kaya faklom nga amago ko skapen ritian na flela ko sin kain me kaskat beriti tarakta nga takain akilin takalosan yok na pa si benasis amlipan sisis confirmi faklaga ki Luti na fanen si makumrelangan ingan kaskat kayo wag malam singat ke pasikyak ngan saklukan vlog nage background na kulaw ke faxilom nge namdal bet OC Thompson should be kulak na lang katangan ni pe faklo siya nge fos magus siya nge yoksbensis kasi sa akin na po ay aslowosan inkan taga pe usi edification na siya kawa akilen ko mingena pe Pamlel Brightwell Youngstrom Wow Prescott pange confirmation mga fakki duti na wo magat we sin che wo genge the walk lunch in kat ke mo lush na first sibe ba na sibe singe so na course lumala course in we be present kaksak Deacon Ball and Jack the wo kaksikin kat ke mo wo lush lo pe ke Arslom in we kat ke lem singe ya lutut ke kastan kat o random lausha Abange be faklomo dam dal bet OC Thompson magum taga fakya mdawakia somna Reno fin dam dal Phyllis kumrak nashwe Larson duo benjum glomalat bagi me faklomwe we kom yang tamle Lambert Jackson Hawaii dam dal genye Charlie fin Georgia Columbus Georgia pange metma ligia pasaki chat boxa ingashigat pe academy pe master wasan mama eka pe ingashigat yok ki fas makusingan agdaya si makusip sulat para tari genge alena kalem yok na usina sikum kadin usina ke si matamali paliltigat ke application Sapta si magatutut kenge
Simle na sindalik na din katni. Ana katnen samanel dal. Den de galen rela please no rekle. Na ala kalen nelo skill di. Kung vinrek mag-record, saman jingay papang si na kumenan rela plilom ki arraignment lom kain mange. So, patam le libanil de ko pa fos si fani ki sap fos si de ka kade ki sapta singa ya. Da ke malutu chenge ne ta ka simla na sindalik Israel nga tamle libanil de ka fact na ke kapun falein dari Northern Kingdom na shosima esikyak na siloske en Assyria de ka en Lydian way na usla mukul makena na relakaru flashing e mata na talike mata na convenient the father figure si finwangin leke siya usi na protection ga leadership kanin mapespas election na anain mes kapasla nara yesho to ngolon kostikun yait fukolong luo pauskat ngel yelam fukoal ngolon kosh and I should have taken notice ke someone chilan got ni elos patachang benake oye na mga cham genge na masima tamli pa na chamam ke the ka ke for single fashion niki kapon malutu chinge elda ka verify na ke oyen lang silan got papa na si koma ka na sindalik nata yung la judgment kanan maupeta ka ke dawakin ma katutut ke anake the ke composition chi mga taga fashila ke dawakia Asia saptaon ngolon goshpash ke buklala sapta sinige tol ngolia shamram ke judgment narangaw na ke ngolon kosh pape na katakilen ke malutu chinga na ke saflayen oye masikyak na evine simla na sin Israel nakarita la masikyak ke Luti na wawasimat dipsela ke makuluk nga ekain aknas na siyak lema kuluk ma anen te ka ke shasha kanino yenget emo farstanas no nara finesit kyak makatutut kya nga ke century longolit ko somla dakat kan fak makatil sak na samsam na sis papal nata siya pange kasta la pa fakyak katlip sila nga nangakumin ngay tang lila katte ekle nakimit mo chamsam gunge. We are every bit as sinful as the nation of Israel. Kat struggle damli pa nilta ka chamsam ke shasorola batawa kel ke ne bil chamsam ke oya singan kat ngitla peni ko shay. Kata siya nga sona accounted na ke shasorola vinen ko shay. Madak misiyayaki. Maki me leaders unjust justice nge. Sita fung lelash kikat kolge iplan nanan ka katem gugu justice akatorek make just us. Narakat tashikat le. Narakat check na struggle with violence. Katsek na ilyakin kikain oyema parakak ni som na ke akmisiye yema ito. Kat na akmasala na ke wal fukama si struggle na kumaba sexual immorality. Malan ka ata right here, right thumb, right toe. Akmasayak le. May na pinakmasayak na si parlasya. Main kat ala na foroti ke mga singe. Na injustice singa from Gundari, mga kayo man na sismet kola. Mga deeply rooted, mga idolatry, na foloklan ke si Thessalonica, sa palmi ko foslongol dolu. Kaya dakla section siya ma conscience lasha, affection lasha, memory lasha, mga itakla likiya. Na samsam na damlilipan mga ispeke na ke oyala koma. Kat Christmas na fanatari. Okay? Mama kat sangya, matagagin siyas na paye, ka
may na aron laka. Na masing ako min na nashkiya pa, ana fact lala, we go to church Sunday after Sunday while living corrupted lives during the week. Na ikash mateng lash, nag-attendance lash ki aluwa, kachak nash ki shangosha, kachak nash ki kikipin kalensa. Shek na arsanan ma. Nara, oya sasya pe patakka na yimda kumisingenge. Liya na ki technology na ki artificial intelligence. Finureka ni kayo malan gas nge, itakyang na ki insin nge. Kumsum kasensya kela ka nga winan kasaw ka nga tiye. Nara nga kuminte, ara oya la siya, ana insin siya. When masya wangan sin, insin na po, wangan feelings lang. Na panang, kumita na wangan ngan ke. So, corrupted lives ka darang kasi ang makatsikyak, lipsela, kienlas ko siya, katsak na tinay ni misingi. Masikyak finenwot, masikyak kialula katsak na sisi ni misingi. Mat kumnain kumawangin lamasing. Kat papelsak na akilin liart lakoma, we are full of this hate and hypocrisy. Nara kitalik din Israel nga mesikyak nga judgment. Makimakulu. Na mga sak na looming threaten mo la may it is unrepentant. Wangan nauliyak in forla. Nara nga kumem dawa kinilyakan destruction kay eternal fire may takaki lalain furushima kalakyang siya na ke kaderiti ke revelation longo. Nara katpapel pangon senses rebels nge taliklik ke kinatay nge maki issue ke makuluklalos nge lafa kya makuluk ana ke ma tamlalipanel lang si point na siya ke mark tolu longolal ki os wangan si makuluk siya kancha na nakmanas na ke siyan ka skoking on madal. Nara katpapa siya elsang na sila siya ke suffering servant siya ke ay siya lang maltolu. Elsang pa na siya ke kayo klal elmi siya vinsaksing na panangara ke ay siya saptasim ngayon sweep promise si matagang but Jesus Christ nga kumin ka inda ko acknowledge akalemi makuluklak ko mo auliyak na sil isin siya wuke langgalang bakotin lal katin na kain da limtalak na panangara kimasikyak na si Elos nga. Elos, eni na folok na yurin ka at ang akom, keng akom sulela, anagay siya koren. Sapes nga siya, was siya bak mo, polel mo, ngay tawi pe Christ. So, having come to Christ, it is our responsibility. Masing makunakom, inta ka, na yurin kat, orela, appeal lash. Nakmanas, non kaluman banganta, ngakimin chulpe, or a court case silak nga maningin na, ngata ka inakalimin na sumla, ngamit kuluksi, nga forla lagi makuluklak. Makuluklak nga ito, lakain aknas na siyak, mga fan na ke siya sa orla vinsyaksi nga, kiwan na tum Jesus Christ. In mo art lako ngan kain submit na siya. Na panangara sam ke fossi matako mo sange tako na ma sikyak nge ma ke akmisi yemait ka fukama makulukla ko lapaka Christ alone. We can stop doing the wrong
and learn to do right. Papang sige malutut sing. In Christ alone, we can learn genuine concern na siya bakit naproykin katinmas elos siya makaimdel elos siya na finena na nga komunita la siya ke Jesus Christ mo ke fan na paganak na siya la kuma tepa sikyak inki siya kanyak la me tiksinale prem Isaac malutut ataka ilutiya ko la sen ringe Wednesday ko pelfukakat mga kaksakin gat. So, inaksafi, katpapay fin fact na silos matulugan niya unlawusan. Tulugan niya magkisya lawusan. Ko, nige pray lawusan. Pray lawusan ta kata, wangan siya penasik. Nakinsa siya nga kamindak ko. Inliyela, kakatpapa, eliya ko, nga kumta ka na yorol, o nagipolil vakke, rum siya lufas siya, kung nga kumta ka na magkisya, mol ematal si na yedan gat flat lash pang challenge la kumnas ke pang singa glomala ng flong nag balance tam lipan el finash el vinwangen kada gali ke pel singa kal glomala tam lipan el wangen na bar bel singa nga da ko in pro relax sa fila maluto to da nga nakilin met pemata ko we got changi plan bel singa tam dal Isiana Albert Jeremiah Longolo pastolo glomala ke fosyan Lucian Albert, am daglogi samlam ngal si fosin na gate kosh. Pag si malutut pe makachamam kay Victoria, ay pe amlay mityo Netflix from Kona. Kulo malap na singkat ke malutut wo, kada kali ke pro ke pelsinge na asis ko nge inan naon pineka ni kaya na pelsin na masyafla na kada me kali me life cast asha. Ako na suya ka tayo ni Broy. Kat kulo malap na simkat papa. Ke plan pel si makom tagay kesa na siya ke ay siya saptasi. Kat matlalal fungin si Philpe. Si Fiana Ken Saikat. Ke may kisya makadusin na yeto min kay nakflatsi kom. Nanakmanas Luti kat katinetala. Kumata ensumin kasaw. Komita como nation nanaklas, komita oyelas, komita daily habits las. Panang nanaknas na siya maguluginge. Kataka indutut kin gaslom, katala na ingan ki blessings magadiski. Luti na fan and matagayo rin tamlan si Wiyash nge, tamlan lipan. At proy pekel, wisya ulala, but wiyela. Takominde tuy ingan gasil peki monia klal ke vision kum sang nasil at kaksyagen kum ke matwias na kewa pe matagay ni kipel singe nanak manas gaselos akay lalal fungi lalosa kulo malap la matlalal fungi na kewa kum silya dari ngan lomyarolo sana ke siye evisi singal dolu akalimni kain inulay lang kain kaselo mingi akneng yikat. Kulo malap ke gospel and mark akkalimi na shish na wengan siya makumtikan siya na naknas na shish. Siyan gasko kingan madal. Tako na shish, kadinito, la finash malang sikat siya, kat kong to kayo ni kikipel singi, na nakmanas, isla in sifulang lash, isla in sifulat lash. Katin kain syukum mo yan siya matal mo kifan na sa sorola kiwan na tum usi atonement siya na siya. Kaya siya mat na kiwalash mamta in manasla lamas faka ilosashke komita anatomy physiology lan gasi siya. La ilosilya kun matalos ilosilya kun cancer Travelet, kanagkimisin kidney, kakainin mas faka, arthritis, katnusyum, kuminkain, use, miraculous healing lom, inkan sikyak kimolalosa. We command in your name, Jesus.
komin ganak fon yelos ne. Unwalos tagi kinet gelos. Anak yung malutut of fact. Kekalan wendatum. Shasarorla. Kat kulo malap na siyumki. Oye ngin kayo nusiyang ngenglas katin ganda ko. Orela. Ngaslas na siyum. In wipen na metlas mamta. Kikelpos ki pelsinge. Siya nakanla pege si penmail nanan kaya geloske. Akes magan yeloskel Paul. Silas siya. Matayin prison. Yeloske tu ino na kaksakin kom. Ekom sa paya malubufen lom. Inkan talala senin kos lagelos. Miracles lom ngay bagat pray ke kat papa. Inkan patati fin matlasha. Kasha los ke inkanek ke kalas na ke probationary period lalos. Yelos inkan naru ke. Nakmanas isla mail lalos nke manumnum. Isla mail lalos na ke inkanek na kewa. Morela yelos inchun kapur. Kat nushesim kat papa. Ak sikosok kela dalik natar singe. Infolok na yurum. Kimatlas na kewa makadita mamtay na asyurla. Kaslo makkay kat kesides to ni kagos fasingal dolun gesingal algos. Inakalimila matlalal fungin na kewa mamutul. Kumemata kasyak. Sang nuknukulan ala. Naki waiting feast si makalimia kimalututa. Los malalal fungi. Evin sikyak rapture singi. Soak pa kinuknukulan na. Inakay kat kiyoya masikyak na sila Elijah. Kaya patay mano penas. Soak na yun. Maing akay kat. Kaya si penkastong ba kalimia maing na siya. Kat pray ke si Thessalonica na may kasfastong oldolo. Tamit kolas na kayawa. Ma eken student of the book ke babala. Ingan falok na ke inaksyo sila o yesing. Mayan yelong oldolo somla. Maing ita kausim matanasish. Lela kaslom. Siya fakiklam singi. Ekat fakik pemit. Inpa pailang si mamitla siya. Ingan tu vengasos na ke. Na sinwan na tum Jesus Christ. Mayan molela. Na kimon mapatpat. Sikyak mo fun. A life without your son Jesus is a life wasted. Kaksigan gom kimalutut wo. Kaksigan matwiyas mawikat peproy. Elututin gaslom. Lela takalayang pakoten lom. Sisin silangan metal. In wikat. Amen. Lo malap. Ayun sukonge. Insang aksya fiyata kayo nilasya. Akat fa. Dahil sinama Daria. Na panganbel mga of the year abe. Lo malap.